Try. Before 19th of August, na e wo ho a wote say. Osisi no mo hyehyew. Wonti pain bia wo ba bia. Experience bibia. Wo experience bibia. Dabi. Ntu na ede adwuma na okwa ya wo ba ya wote sa ya wo. Ede adwuma na wo ye. Yeton kan ho ne ma like stickers, car stickers. E wo hemfa. E wo crowfrom fitem. Crowfrom fitem. Wo gina ho che ana wo nante pa. Friday international adwuma. International adwuma. Friday mode bia. Ntu ma me twetwe wo wie ye na wuti pain na fe osma me 5 bia edro bi entwetwetwe wo no. Wante hwe bi. I say it for me na adojo. E from intimate na me na so. Intimate na me na so. Itimi amente. Me Felisa me junso. Me Felisa me ko toilet. Ti omo rashe me de me ba tafuji on the 20th of August no. Ti me call tafuji and so omo afamode na omo refer me call G. Me call that emergency for 2 days now. I'm saying they call D5. To me that D5 for base 2 weeks. And so 87.9. Now pass on catheter. The first time more the catheter to one money and so means me so sana much on best say on me drew a meeting their toilet. Meant me uncle. Oh, me that for 2 weeks, 3 days. And almost I hear me. Drug doctor and catch me say transverse myelitis and so I'm running text chime chinsu yo hwehwe me mojem mama hu course bia so mo course am betreat mama hu course bia am betreat me de no enti na be modwens hey e be mo say spiritual am hu bi adem treatment 87.9 Kumasi e discharge me na me be fie na me ma me de chini sa o da na nam sa. But since brofo na boy no transverse day myelitis no almost say no e den yare almost say inflammatory disease be like spinal cord and the cause nti spinal cord ne cause say onya cause a be treat e be dey e bit me dey infections e bit kind of infection e be dey HIV ti say onya cause be treat na media no omo imagine say transverse myelitis 87.9 Kumasi omo hu course bia na oye x-rays ne scans bi ne labs bi are still meant me hu say course na this myelitis na eba ne no ni me ko try adana me 20th of August na me gede me call tafuji me ko try x-ray ba yan fan ko konfa no che hono nti me ko konfa no che hono na den tana mint na se na me dawo ti on the 23rd no my ko twa MRI ba MRI no ya kwaji footage no you know ko na ye je report ni de ko ma doctor ni Akoma 87.9 nti then ko mo yi no ko mo tro so say suggestive features of transverse myelitis what we nurse ana or level of education you there because what me can area terms know very well or level of education you there from my USHS banka wo pese okọ he anka me beto aso na due to financial constraints in tinka me to training college form se me ko ba na me penesi by efie ni binintino na me work hard se me ko training college nti me to Louis form na nka me train se be frame Louis form no be frame time be ene de menim but na ka ye here be na nka pese okọ what to for which year this year what to say bi mo dia baba na not last time I'm afraid be catch me say e bi mo let's say no pass well when you say 16 Yamama ha edeba Akoma 87.9 yewo Kumasi asokwa ye shopping mall no na edi ehwani mu mo hwe yen enso ewo Onia TV ewo enkran bebi a wo hwe yen bia afibia regions akodo ni nyina mu na ena hwie nso mutie ye no yedamase se de bia ni de bia
modi me fidie no eto Akoma eni Onia TV na mutie yen na mo hwe yen enne your special greetings no ye de ama the men and women in black esan say enne yen ye bae ne ye black enti ye chia security for na mo black no we obi se omo ye interior minister babies enti police for nyina enne ye mamo enchia shonko kra na ye de ebremu mi chia mo esan say enne me motivation no ye security tip on say ebi wo ho no ma ya na police for na aka che say Aunty Bea trend bi san ya apagya ne tibiem enti wo kotena ho no ma na motivation no dey security tip e dey ama wotiefo ene wahwefo enti ene ye security tip no police for say wa wo hwe yen ne wa wotie yen anya hwe wo hu nipa bi efo taxi wan kasa nso bia wo car kro to de bia nya de bia na bebia wo ko betime de wo car na ko wo fo taxi saa de we bia to me dana na nsen mu omosan ya pagya omuti bia mom ye pindu oh gate na ntimi mbie oh ma me twe ho yie na me mbie ma wo be hwe na che say we ni beto na bag no eniama ewo mu nyina de oto nchen e wo back seat no we wiawo enti esremo e free sabre ye kwya wo fa taxi na wo bebie na se epono no entimi mbie yie na driver ne catch us say or stretch from baby otino na wa baby ama ho ana say wada passenger na ote won sabonku so ana won sanifa no ono so ka say maame ye yie papa ye yie na me mbie ma wa so okita phone so okita valuable item bia me so fasi ye yie enti sa we ni beti no na omafa omaje unhu kra wo besi no na obehwehwe wo ho no ni wo hu say omo eyi efiri wo bag mu ana say ubotom enti ma weni enna ho why ne free sabre ko nkofo no muja tumwa modus operandi no ma sign dia babio mi ankasa some 5 or 7 years ago omo de bi ye mi see from na say me phones fala omo de ko omo sign ahyase bium enti please for say yembo mu nyina akoko omo say ma mandara tip bi nyame ya adom achi na ye ba eno so ye beka akyerem na ye nyina ya hwe ye ho ye enti good afternoon na enenso ye wo enkomo wa haidie mama menuanom ni nyina akwaba enne production team ye nyina ye hyetuntum ye koja ye maami bia yie enti no hu se hyetuntum anya bibia entia ohene ye ena ne ho aka ena ye kwa akoja no Peggy boko de Aunty Bea adom ye de nyame ase papa ene ye hunu han eye no kre era boko Aunty Bea nyame adom na so yesu adom nso me ho ye papa na wo chia police for na nanka wo se wo ye specific chia wadamfo ba no oba nyame anim nye man hwe ni name tag no but o was kwa o taigna brewery traffic light na so ai ne se de odidi me de me pese meka but officer na ohun se ono ani nua police officer no se bio wedi nkwada asem no sa officer mi chia no pa nyame o sha na ya na police for mu de uniform no hunu nipa dodo enye sa ti ase ebinom aya education no so hu hia enye bibia na yacho wo che sa na ye de na mo de me call ye na officer ne say Aunty Bea onye eboni bia jo license ne ko na maami na weni metwa oyi enye aya mo educate kakra na mo nja yachem se man hu se man bi drive kra na ye ho san ye o mo ahi ana edi ade aso no yo ene security tip no mo ye ndi ho nkomo kakra bi be 2 minutes bi ne enko pindu fo no wa for taxi wo se baba akoti front na baba akoti echire na be ma ba akoso ti echire wo se wo so akofo bi u be si na fe de car no bie da boss driver ni se o ma me bie ni ye o bra bie ni ye ube hu a ube sini edoko ebi atomoda mati bi sada yeah Aunty Bea me de ebi atomeda okay way back 2012 mo hono na motorole e ba ya na ebie so no akoko ma bombodia bitu susu no kwa wo capital ase usi mu ache 2012 no ache sa phone na okita bia na onye small o de to aso na afa na mewie secondary school na eja to aso media secondary school na matu susu a wo capital ase na makwa tobi mafoka ni free kwada susu fulai mame menya ko se wo se me kofo bi nti age se mesimu wo ahasei me de me nimsa me nko ana misi Aunty Bea me bia emi sa me fun keto e dam bag no na kwa yo be fa so be yi no Aunty Bea fa fun yi me si me sun sa akwada to be sun enya asem keto kafra
nti e wo ho omodi wi ankofo papa wo se ni da ho no wo se na obi di ne de ebre wo ano ni asem no hwesu wo be su ye so ha ne he 3 days ago ha ne he ye ha ne he ye omoya na omo de tie na e wo like a supporting my gate ni timeche no no ma hyeda yi asensen ho into oya fashe wansa na watimi abie fashe wansa na watimi abie no more distract into wadwene akoso se wo pesa wo de hye ho na wo bie na wusi de oto wo nchen ni wia ade no so ono na wo ye na de nenim ko be fa so a o be hye ho into driver ne be try se wow because enya passengers say munyina mo ye passengers obi enim no yonko driver no nko na mboto no ka nim ti driver no be stretch se de anti bi oboa wo watumi aye gate no wa bie na de oto nche no opike wo owia wo ya de ekoso kwata wo se ni da ho no especially esa be di bronya yi enya asem ketwa na abatu obi enim so obi aye busy obi a yiska kakra de akwakoto fie ana obi de kakra wo no opepe bi de ato intene ne ntempara adofo so be mane yiska kakra hwene die wo se ne phone so na kwaye fa so a scan free phone ne so no Aunty Bea just watch bi another day era asem what bi da I Matibida this year ya March year me nua baako ufri officers me say beduma won sa e ho kakra bi no e ho kakra bi no yo wo kai me huni pakro e ho kakra bi no omo gene simple okay can you see from the iPhone nam say iPhone 13 Pro omo anopa tututu no besia collectors omo je ye kan ni tumura ni mukura ma na ni su tete no ntia no de wo ho o se na oba e ma mi no na eti akiro e no na ya wa hwe ya ene ma ne kura bokro no che me ma no wo de odwen se wo yonko ba e na timunti nka wo ba de ade ono kura na adwuma wura na ankasa no nti ye nyina ye nya sister ye hu ye kakra ne ade bi ho na apeke na wo ko nti ye nyina ye nya hwe ye mom de aya na me type petrol no kura sen taxi no wo na me trotro bi adi me pen wo trotro mu Aunty Bea ne trotro ho de bokro trotro no ko mo ye bi we school for na me tonto ma wo Central Market akora ketu me tonto ma na nya agege ususi mu ache trotro ama ne enti o me fafam kwa broche kwa kama ba kama kwa sa fafam aba zata ma yi da funfun bi atratra bi na ni so ready jale bob no flat one bi no me hu mo hu bi na me kan say na ayira enu bi ma tonto mama pon aba ya pa me de bag asan me ho on sa afin bi ba na ahwe woto round bi egu bag yi mu na me phone na me kwense kakra asa ka no trotro na me fro na ya no fo omwom yes say obi hankim na odigus no omo ani nyina sa de bag no yo no ane dia me hu ya fro ka bra bi atapre me sister bra ne de hanki asa bag ni mayu ni msin tu ka cha menya ne dai sa bra odi oku na twa lolo fema 3 days na me ni di trotro no me say 3 days na me ni di yam fo na yere 3 days na me ni di ene ye nya hwe yie because omo de bibi ba de hwia ye nya no mu se ni pa ni ba ho a na omejai so ehu enti eni na yira no na ma sign dia start biom enti se pindo untimi bie ka ne do no untimi bie ensi na ye de afa ho ne de wia bro ya enti ne bi so address ti se de o makom ma ku no anti ahye maku atade ne nyina bi maami bi hye ne de na ofri esirim na abido ko fa awu na so odu kuno no mo no obesi no afa taxi ewura makokwapra nti odu ye no taxi esi wa e maami enu te se de o makọ watch night o mapon o mabodu ko ma afra ye ho eja wo ye ya no so chew so no ye praise bi ni ba oni mo de so mo hye maku to wo chia no mo jesu ya sesa na ne magum na ayaka de ne ania ya ma bi se maami panyin no because wakọ sika aka no nyina aka 200 cedis omoje oba bese twene ni so na ma next time fiska show mu na ne yonko ne ba obetimi awo no twene no for by force Aunty Bea all because so we nya sika dodo na mfa momo nti nyina nya hwe yi another one we de end the security mo fa nche pa nkomo wo ho na we so abeto ma me fa mfam won say enne abaya ya ade pa utimi linki wo momo no to your bank account obi wo ha onye ska wo ne momo so pa na ska kese ni nyina na wo ne wallet ne so ekita no na odinam mesre mo linki mu momo account no to mo bank account why na sa no do so a no ono an say transfer na odi eno de o link with your Ghana card na yento yi levy bia anye adwuma wo ho why na o mami die ya obek share ni die wa ha say na nka wetimi a link with na account anka is over 3,000 or 4,000 die e da full so sa ye dey
wehu enti omuhia no ma ne boni piana obi nim kwan ya fa so a omutimi without a notice and omako scan ni na de free so no ye conversation for another day enti yesre mo amunye ska bebre wo mo so wo mo phone so no aya mon transfer to my account mu eno so ye nipa no hwe oje phone na ohwe na se uni ska bia wo wallet so a so tro no bebo ye se bia usika be 10,000 bi 5,000 bi na o se bobo na menyi na oyi ska no ode ko no emboa ye nyina nti ye da se pegi fa ye koya boafo ho na ye hye ye komo na se ska na wo de edi dwumade hu chia me ne senti no ma me mfa nko pie mu wo power specialist hebafo asoye misi mi hu yanka eni edro ba bia ama me ne wansere susu na yade ya obi benya so a na efi yade yi miso emfa yade no enkone nam emma ne mbeye kwankro ansa na wope nia obetumi atu ase ama wo enti tutumika na fo wani che power specialist hebafo asoye na kompona etete wo no ompe edro emfa mawo brabo na aye kese no power specialist hebafo etnete osa yade na etete wo no dompe no mu abu anase sasabro enani wo edi epinisi a siatika yare no enani wo eko amesrew tutumika fo wani che power specialist hebafo asoye na mama emfa edro nkan 2022 obabesia edua ya ono ne ebo na baso se mo wayade hepatitis B yare no wobombodia etu ase ewo manga na mu ha me se hepatitis B yare se ye A B C D ekopim E ukwana so ya obeboa na watu ase ede amawo kumase ha for wani che leg bosomtwe kwantimpo ne so Jesbo filling station osi obesi wo aya junction odrovani no obesi Accra force so e pokuase ACP main road ena atakwade so ye Anaji estate oben Anaji MA primary school no me se odi edro nwanwa so de aba edwaman so a etu yarewa ase malaria no owo edra ya malamix eno etu malaria ene honam ya ase wona wanumu ato so enkope edra ya herbal tonic ni bi enom na emwa na etumi didi Hebertin herbal powder no so eboa ama immune system no aye strong ana cough care no so etu ewa ache ase ena GKG eno so ye memedro sonko kra mema na monkwamo ane wofom entimi empower bema de se wunya oba ewo mpamu a ewo se wo ma wutuo no eto se konkwama fo jan nanso se entumi emma ne sa misraw obeto graphic ema obi akenkan enti kope GKG binom na emwa ma wo mema yo no NCP na enwie peye se wo pedodo etu afo wani kire misi heba eyekejetia mrom apidank eye mrom Fredmens eye kewo dan heba so eye mrom ena Colinac eye Ashtown fre edua ya ewo numbers a edidi suyi 0244 544422 0244 544422 anase 0200 383831 0200 383831 mami fa nko pie home sweet cereal legum Mr. Tom Brown de bi abedwa manso ede na ne yeso ensanya ya ne senti no mofra ne pepa Mr. sa wo pesa wo ba wodi na o ka che sa mami I want more ene kope home sweet cereal legum for Tom Brown a omode aba no eye sheets rice and soya beans and omode ye ede na ese hwam ne senti abofra wodi abosumi nsia ekopim akokrowa so ebetumi adi de ehia so de esija so wanya wonsu o hyemisi numu saa 30 minutes na aye ready fa enchine kakra ni esiche kakra na o de milk edi awon eno ano no breakfast no aye ready sa wo pebi etu afa wani che poku trading ebi ewo honom Kejetia gate 4 store number F3208 Kejetia gate 4 store number F3280 Oko so ubenya bi ato Dr. Mensa so omobe Oson's chemist store number C14 Edum pieces from for Waninche spare parts lane Edum pampas so ultimate lane KO for so for Waninche addition market Ebuakwa offense so tano so ena atonsu so oko ha ubenya bi ato fra omo ewo number se didi suei 0246 697358 0246697358 and that's 0546921728 0546921728 Currency Ventures me say namun sayare enetete wa emu pa nanso ade bia ya fa no se oh we dey me fa na me tete niam bia na me de ya nanso se uti anye ya namun sayare etima wo ho ye de ma o if it says white no
ekoye kwan kro na eya pe asem ene de ama wo bema sa won kwamo no e wo fom a enye dodo obefa oba ene chese wo ye bema nemum okoba ko na etimi e ma oba no fafuru a ene ye fra wo sa wo ye bema enti se opese wo mema yon esipia mesefo woni che currency for aso ye na omumfa aduro no bi ema ne kononom oba se nsufita efi wanamu ba mesro ko oma so ye na ombebo modin apa aduro di ama wo se nsansa enagu widie nani anase se wo honam atwetwon yade bi enani wudi apinisi a for woni che currency ventures for aso ye omo se di nupa e di aba adwaman so hindi heba ebi e wo honom ena okope hindi tone so a ebebo ama wanum na wontimi didi ni so SCP ena jikaji so e wo honom okwa obenya bi anom fra omo e wo number se didi so 0246 348334 0246 348334 anasa 0248569335 0248569335 grow fine mesesa onsa eno nano etwetwon eya setika yade no ene ya aba so ontumi enna najo akope grow fine nupa ni binom oba sa wonsa buo no enkoyi a anasa wubu nsa na wase ehhehyew o menses no ebabro so ewo se nka bosumi bia wubu nsa nanso de bosumi nsia na aba afena wie na aba na se afemu ni nyina ye nya 12 times wo de wonya 2 times shaw ereima fiber yare no atete wo pa uti anye ya na abawo ho eya de amawo ne senti kope grofa nupa ni binom na ebeboa ama awo na wontimi wo no aboa ama wawo na wo so ya fra wo se kofi maame kope grofa nupa ni binom open dodo mu a for ni chekejetem rom smart heba eye oboase PFA pharmacy eye Tafuni road Kolinak eye Ashtown ena Kingswalk so eye Accra Missy heba eye kejetem rom for doctor our number say didi so 0244 596532 0244 596532 grow fine it makes you grow fine a man to say Dr. Menses if it's our boy ma menses no abaye pa posa travel and tour miss enforce can come obi na omu enfaso because this time there me say each one for himself God for all obi ebunu yonko na watimi edidi ne say until for when each posa for aso na obi amfaso kwa ana ne wachenchena hwehwe omo amenase first floor anase opposite Matthias Jansen so magazine ena kejeti for so for when Babes shopping center okohon ma omo no obedi nkomo esem kan ni wie pe ya se wo pe visa anase wontwa ticket mawo say international say domestic airline okọ posa for aso ya ombebo no ma sa ne mani nyina e de amawo nyame ya adom na won saka visa so 2 years working permit enti tutumi ka menko emobi mfa asokwa na ne wachenchena for posa for our number say didi so 0205 215495 0205 215495 anase 0504 256360 Dank Herbal Complex ehon kwa ne bia ya prostate no baby adu bia wo kwa doctor so de do be kan no watu prostate no ase e de amawo syphilis gonorrhea anase namusa yare bia na etete wo a me se kodanfo aso ye syphilis ebetimi ama abodam chlamydia anase gonorrhea ebetimi ama woni ete asiso enani bebra ase nyina eyema na ye fafuru ye ne de ye ma efisen su fita no se esogo abofra nani a ebetimi asai abofra nani nanso esanse ye nimntino danfo se brahma so ye entwen amani nsiansa hwe omachi kwa wo pachi number 2 omo ben city life hybrid school no obetimi afra doctor 0266 593330 0266 593330 anasa 0244 017556 0244 017556 for when you check patch number 2 na kona doctor ento yare wana ase emfamau Aunty Bea Peggy medasipa se ode yaboafo adeton de no enso ede abreye enne yenkoma yebebo no ye kasa ede afa child maintenance enho ye fiduem ha se yensema ya ye dide bia obehu no bi de ne kuna ba ena me ne be ma na wo ye na wonhwe be ma no ena me de ne ko dopsu me de ne ko ha me de ne ko ha me de ne ko ha enti enne ye bebisa se awareja ye ba separation ba ana se be ma no ne no wo ye kra na ma ware na mo jai na obi ate ne baabi no ekwan ben na wo se akra na wabeda muntem no sign na wo se ye sihwe no enti enne ye be court na ye ne lawyer Kwame ba ebedi sa enkomo isan se ye so court ho no ma enya asem kuma akra
cases eba on child maintenance no ye de okra de chenkure nti enne san komo no na ye bedi na yesua ade edi efim na ansa na no aya ye di nkomo no wa hanom a ye nja honom saa nti ye ma mu feedbacks na musmo hu say nsem na eba ha no anamo say na yetu de akodru ne bi won so no maso den pa o bono a embo but the solution etimi ba ne de ye de betum nyina amanim na mwehu ntene me ehya se emfi kwesisafo medofo kwesisafo contractor won crime me chia o fabila good afternoon ya me de Aunty Bea acho ho ye de urade adome ho ye na wotuntum we tuntum go ho obedi wotutuntuma so de oyo hene nti wotutuntuma we de we ye ne ani de ye wia na wotutuntuma ne de ye chia me yakọ yo yen hya se na ye mre no enne isua ye ni kan wo kwesisafo boye watch ya no me nchia no chia ni bi akwasi da no me ne ka so no aka se put the name nti me name ne na akwasi safo ma me won se ma me mfre ne bio okay ti free ho me so me tika senti me mfre no okay na nkra na me de ma no okay se tiefo be ni ahwefo be ka ya da no yedi nkomo me ma no se enkosi ya wada ne se yentie ne nka obeti yenka ukua da nwumre be no nan ho ba bi ekobo no onum ho no na enya nkra se wa sende sika no 3500 e di ama branche akosi bedu no okay entinitia ne yemma obi a ne na otie ye foforo kra na obi na di na asem ba abranche a ne din de akosi bedu e mesin ni okay na nam ne yonko ode asare so na okokoye adwuma de ma akosi safo e won kran okay na adwuma ye ni mu no according to akosi bedu no oso okoye no woye estimate ema no including workmanship ni nyina akokosi 18,250 enti adwuma ye mu na no akosi safo tuetu eskan bia ma utia be mfa se 10,000 na koka 8,000 na bra wo wi adwuma no ka chen so wo wi enti wo gye ne balance no akosi safo no ekuku yi sika free mobile money vendor ho so de betua ne ka oba ye no behu se adwuma no onwie aka some touches bs utimi ye ansa no discarama no enti ma branche no san so spend another days e de ye sa touches no wie owie na okogye ne sika no na akosi safo se sika na okoyi ankodi tua ne ka no ode aye ade foforo enti wonye check na branche no se ba bia wo no hye baby odi baba ye adwuma no ne check a wo be kokrom ni sa wontimi tie ne ono ankoyi ni sika no mfama no nyesa don do pe cash na so me yakasa kasa ma kwesa say ye adwuma ye de check tua nti se metua wo check ne so wonji a mesumi ni sika bia ti a branch en de bufuo free nkran ho sa ba Kumase e me sika ne kamu be abusumi nsia odan ne ka emfa e no de baba dan ye nti ye no e kasa me ame frɛ no e ma ane okeka be kire me pa ye bo voices na ma wona etie ye no ma na hwe TV omoti ne ekoye na me catch na say me man up to ya wada say won tua gbani sika ma no a obehu me ye na ukuada nwumre be no 95 ko no nim ho no na branch no frame say kwasisafo asende 3,500 cedis e de amano na sem nyina ne say won de onim ne say ne sika aka gbani sika aka no 3,500 na me frɛ boy no ebisa no say wo say odoka 8,000 won so say wo de ne ka also de ka 3,500 chemi mu boy ni chire mu ne say nto sende estimate wo ye ma no nyina de ma me say o ka chire ne say na sika kwa kosi ma ugitum ogitum na wie na chi no a ono kosi bedu no ehye adwuma na se no na kosi safo si wo pene adwuma ne ntem to kwa high machine bi amana ba be bu adwuma no ebe mix concrete na ma no the same machine ne 4,500 na kosi bedu ka chire ne say estimate am yema wo no machine no anka ho nti uko ha machine am de enye me no so de me na me pe adwuma ntem ti enye wasem na uko ha machine baaye nti say sa 4,500 no na kosi safo atie free abrante ni 8,000 or the balance of 3,500 man no nti me gina fidie so aka acha kosi safo say scan watua bi na wonwie okay media osema me mfrenti media me mfre no okay ba enne ya wada me man up to ebinada enkosi next week Tuesday kosi safo ma maintain kan wo me number me waka acha osema me mfrenti me ono wo ya akwara no
wa won name intime mfre no wow yo him but so open asem year on frame me okay me man up to Tuesday okay so ni me number of free asare na ofre kwasi bedu na obenya me number na on frɛ wo wonu akasa da nto number me dia me mfre no intime man up to Tuesday wo mu a ehwe ya omu screenshot to ye from Unia TV this Sunday no ah no for the man me mo hwa mo san twa biem kan kire no some man up to benada so wo person wo ye negotiation on frame me na me ne no negotiate on behalf of kwasi bedu no na me so me boy ne kasa na ya agree ya reach some agreement bia be man kan say abotoye mo ne asumduaba so what you say 4500 nyina mpo na bia onya ye ne no be ye ne boy be kasa na halfway so what you say but say 4500 nyina so wo fa dia me kan ka kira kwasi safo say oboa yo Chief Executive Producer yeda say ma yonko de toso miensa oba bia ya so brachren sem papa ono ne maame ne papa nyina fe yi ase e ho akosi sei driver ni yo no so yare a wakoye obi adwuma ne sika akoshim Mavis nine Fear Mavis oh fe yi ase police station in Chehwa okay okasa ase ne niesi and the dusty voice ni bi no slow but sure he or the media grow okay dan ono ne maame ba ha okay be kasa pa chewo ye bibia abrantie no sesia me no kasa abrantie no ni na ye munye ah wan kasa ba be hu no nim se ne ote o me crazy so abrantie ni peska ko hospital e fia me so atnes ka no so se wonyi ntumu anka ya sam foforo ba waje atum se no kure o maami aje o kasa o maami o papa ne me kasa o papa ka kire me se ajuada me hu no na otwe me yense ne me hu papa maintain nka fe yi ase ne ha ye fa fomo nti afia Mavis o last one ye na me ka say o last one am de ma wo ye na me no wo ka say abrantie no se ba bi oda na enye na ye nhwe ma onko wu ansa oba kofa ni sika no grab say 4600 oh nti afia Mavis ene ye ya wada ono so fe ya se ye twem ho we ya o na ye be twem ye free ha ye twem ho ye be fa ho na me nka ne me ye de ti me ka kire o me se ene me ma o last one ene Fia Mavis o hwa me so tie me a obi ni mafia Mavis a o yes to wo fi yas police station nchen ho no a mo ntia ne naso nka kire no se mama ne bre na ache driver ni na odi ne ka no do wo mint to aso biem okay abrante ne ba ha se hu na ye ma re ho o ba se ya hu ne se ya na o yam hihye wo ada na se o yesa yo mayen kwai we de ye major project pa Paulina Kwache ye nua baye a ono so ne ansana e be ko Paulina ho no na no dwada ye ne maame ba ku di nkomo wo ha I QNet yes okay. Na abayo na ode maame ne ba no Mary Mba ekọ ye QNet business ni mu no na maame ne se oni ni number tie ye ntimi anya no ne nankasa na after the program no obi eti abaya na se na ekọ ti abaya na frɛ after the program no be frɛ Mary Mba ne say wasema bedi ha yes. Okay tie no anwumre me ne kasa oni Mary Mba ne kasa okay or so actually the side of the story na mum me ma na kwan say me mpese metie e de ahye me ho ti nyame adoma yesi na otwe a edi animu imu a ye be ma me na san aba okay na ba bi wa kodire say on off o se na yare no hwe no na wa kwahwe no ti oni me bi kura wo mma before Christmas okay enti no ye be frɛ no ne ye na kasa na wono so ne side of the story ye tie okay isa so mamre be kan ye no ya nya wono ne dia anti na ye ni ne contact number bia enti ye be san fa fidie ya so amono so wa kire ne die mu no kire ne die mu wi a ye ne atiefo nyina abom ya se ma me ne company kama na asem finally on Paulina akosi saying ye nua ba ye wo fa se ye ba Paulina ye nyina e patcho de ye woni video no wo ho ana be no patcho we show am ye why patcho abaya we na sam na bia se won te da na hu da won hwe da o ya abaya wa wie SSA obo no homodin on person betena fie kwanti na wato teacher training form and wato police form so ana o se obebre mo jani apebi kakra na bredu ne se ja se police ne be frɛ no se schools ne be frɛ na onya bibi kakra de beto ase nti ono bi koye adwuma otimo bo esika no kakra kakra na o se da ko frɛ adwuma ba na o soma se onua enkoto aduane emre no o se prekopo ho no hu se ne sisimu ne otimi se ne hu nye ne yie nti o complain na to so na yekese ya nti anwumre no na o ka kire ma no ma me de ensuo mimi an kakra twetwe no a
aya say be ko no ano no bosumi mienu ni me no ka say akwara no ni sisi no ifri ni sisi say de ba na ase esi fom no bi anya adwuma onte hwe wo de sika akura etwa na blade kura etwa na onte hwe oh enti ye bo modern ma amanfo efre sa da no kura dodo a kire say doctor bi wo wanchi ne ade ne Akoma na sa doctor no Prosper Mo Dr. Mo no enye wanchi no odi ankwanta ene ka sa no so odi ankwanta na me anim nsusu ni wo ye doctor ye nim no ofia ha sansa anti bi wa be kaya wa de adwuma kese bi hye ne sama wo ye tinese na ye hunu se nyame adom ye nsa ka no die ti ye ma ye nua ba no kojo status ene die ne modere koye ma da na okoye no be kan mu nsem nyina kire ye yo ha no frese ne nan baako huna ne hunu ne nan no hunu ya ma fe doctors no hunu se be se de aduro no ho no de enye ade ombetima ye ho bibi tumma na san back to comfort no chi ti be na wotwini na obeda comfort no chi a na nura na ebo na kokohwe no a nura we nura de ye nti we ne nan na on se baako se mu se eye be mpa atwetwe se me no ka se nei o ma discharge no because se de ye okay to ma discharge from comfort no chi oma discharge no from baby a ne nan case now the call ya discharge they say we be free baby o day no one sign a start another process ni sisi no a no na ye main problem no okay na ne nan no mo si den na aye ne tie ho no ye no obusi moja na be na gina ne nan no mu ti doctors no ye se mo ntimi an wo ne mpanye bi ama anhwe andre ni moja na mfiri mu a ne nan ne gisi etwa ntina asan kwa akoye sika sem ti no yame adom aboafo adawroma ne kakra ye wo ho no ye yibi ende kokoma no ne maame ti ne Peggy ne koye okay ye koko present ma umu ma me ne dika bobo bisia bebre pani no wo no kwa na 1500 nya sempeto ansana pani kro no wo na osan wo ho adura wo no eno so toba ku bia 300 cedis nti ho no kwa oda no nya kaketwa ne yo mo di discharge nti se wo free emergency we red ne nchen ho no mo ICU ho no we nti wo free ho no mo now if you was start another process ah you be share is fine no onti enante no no say ye surgery no be you say dey new you know afi na we share that process no so ase nti ye bom pa ye say nyame be ya adom na obenya doctors no metie hu ade pote ha no ye nya hu wi afi na ye takre no say dey ye ntimi modin say ye hia say na ye hia say nyame adom da na oba no de amanfo de dum ye no no abi ne mum de code ya nkwanta no ekodi na kakra ho no abi no de atena konfo no chi ya kakra ka wo ho no de nsa to so a ye hwe nia doctors ne beka eduru ho no a ye tiefo o madaroma o mu a na enu mu di dwuman yen ya ho den ye betimi ye nanso bakofo nsa so nyame ni katanti ne yesua afre o mu no so abo yen nti yesre se omunya ye ho abotre kakra na afi na obehye the main process na ya ye nyina ye twen no obehye ase ti doctors ne hye ase no hu de ha no wi na afi ye hu kwan be fa so ene ka esese ye bo ye de hu nsem so atomani ye da sepa nana bila kantanka ono na ye chief executive producer for the show ono ena amaye sa update we nyina na Paulina asemi ye ken ya no se Akoma na opese oboa yen se be ya ye betimi ahwe no na ne ho ato na ubetimi asendi momo number ubedi scan bi beto so ne dia hwe Paulina no 0530 507849 0530 507849 edin ebeba no Akoma FM yedamasepa da na Paulina baye no de mode dom ye no eno abi na ye de aboa ne medication na ebepem sabre enti de mode bebre ye bia nso no ye de beboa ama Paulina wenya na yare sade doctor for ebeka yedamase na afa de ne yemra ye nkomo no so yesemenu abi mo hwe ye pa ya dofo ma mo hwe ye wo Facebook nyina yedamase Pedro wa Opoku Justice Mavis Eduafo ena efia osa yedamase mo hwe ye na mo so mo like na mo share de maye no nyame enhyamu na busumi bia ya na ye court kakra ye court so mi aminu abema na ya meni ni hia lawyer Kwame ba say de ono ani Akoma mu nsam ye lawyer ye house lawyer aha ba cho ho ye de say me for Kwame ba na me for lawyer Kwame ba na say mu de he na ope from Kwame ba
Enti yene lawyer Kwame ba wa ko school pint or some the lawyer ne ba o hwe na no say o ye lawyer onye nchenchen fodie na abi ene ye beka sa afa child maintenance na me am executive producer o ye tree master and the business child maintenance ni tree ye den ya wototo papa so na Miss Nana Bila in the context of the topic we are coming to discuss there wo kan enye no akra enti Kwame child maintenance ni tree ye den ene o kra de na asem na say pastor Nana Bila ka say ne just maybe only number no that peg is the number in the context of the topic so the more Canadian yes sir into child maintenance say day simply put child maintenance say sika court ebehye okay say akra bi a obi awo no e wo say this say sika ne ma onipa kra wo hwa akra no no fa sika ne hwa akra no and only child maintenance nti akra akonhoma na ka say o say akra internet ni o say akra internet ni na say David we dey anya akra internet ni kra emfa internet tree master no kra o dia wo okay internet sa Akoma no e na ye bebo esanse de bia no bete na be ma ne hwe ne ba no oba ne hwe internet ye pese o say na child maintenance no kra ya ema na yesu etuabi Emma okay, inti me sha say what shemu child maintenance before yebe komu krampo no den na ebobo eba ansa na sa child maintenance yi na akra no abedru fantastic ne papa mu a nka akra bi ebe woni bia no ke o se o ma of course obe wo ma me papa but o se ma me ne papa no nko ma ware a o muti aware ase a o ma wo mo ba na se sa de a se kwan on be fa so ahwa akra na enu de gina omo aso obi wo be ka se o papa ne na echia bills na ma me ne nu aduane na however it is enke good okay but I was say we are aware so say enye ebia na tisa akra bi on my be wo no na ne ma me ne papa no omo ntimbum ana say ebia papa ne fa ba bi na o de ko wo no but enu so nche say ya wo akra oni ma me ne papa omo te aware ase no nti che say yintimi nhwa akra no ana say ma ye nhwa akra no akra bia wo a right to be provided the necessaries of life and che say bibia e wo say akra ni hia ma na brabo ekoso aduane nsuo baby obeda school medical care all of those things no emra ne hye say wo akra no ana say wo hwa akra no so no also this are the corner man nti say ko du baby na say wo akra no ana say wo hwa akra no bossa untu sa na mo no ana say untu ni ye a ana say untu ni kwan so be si aboa akra no e da achi a obi biara a wo interest in the child usually the parents say ana wo for ana say the guardian ana say obi biara we interest in the child no bit ma court aka che court ni say akra we say ni papa nhwe no ana akra we say ni mama nhwe no ana akra we say na busuafo nhwe no nti court she omo say busumi bia na say ekwan bia so no omo fa sika mra na fa nhwe akra no okay tisane ya net Kwame my yan fancy ha wo say obi bia owo interest ewo abofra ni mu nti waka parent guardian or family na semeni obi timantamu na me hwe senia aba akra nam ho banchire na ne papa ne maame omato na asarama I have interest in the child. Yes. Meti me akosiki for child mentor and some bisawato when amako the sweet lady. I also have interest in the child. Well, I mean, we in papa. It's part of your note to na when come sweet at was then. Na you be doing come say no am the flower one. I know. Okay. You mom come. Okay, na you den check say for you say e Zen Naturalist Clinic I do na friend said doctor 3 days e ma hwe for ene etiefo nyina na moti enkase na se wa pomuden ehunya yen ene tina da bia ye bahasia na be ka pomuden ne ho asem a kire de ye ka nyina na say ye zuru bra so ye ho na ye be ma wenura e betimi abo na tu ya de ase afi wako na ahoto aba so de be ya wo so di adanse se de o ma ba ya so ye no mu di adanse no wo so di bi na na manfo ba so na metem mun kanta man kan ba yo fese biska makotutua wo ba bi ni ba bi amako chinchini mako ne nampa anko yi a mete se me di atem on kan ma ba se metem on kanta ma kan ba nti bi na wo kwa
da fe na wodi kan te yenka ye se ye no enka echi se de yade na sitie bia na de hia na se ubenya ye mugidie na watu anamon na waba na yahwo na bibia akosie de amaw ye wono so nya sikasem kasie bia da bi ye na ada bi ka se wo no ton na obeton ye no ehu hia yen chen wo sika no ntinya afi na obeba na yakasika kasie bi na afi de ye hye beto so da bi nemom kakra bi na ekita wo no yesi fabra ni yema wodura ebeboa ne betu yade ase afri eho akọ na ahoto abafie obi hu no ka se wasomasi na wona na yade ebubu agu hoi na ne de ba ne se obeka se me call Zien Naturalist Clinic and ase me call Dr. 3 days so no ene ne nyame aye madoma ma ne ho atomi sa na de se ton na oye den wo ton ye nti eno ene hia ye nti tiefo me se de kan ane se obefa number ya medi to dwe me se de kan se wo frɛ no na wo ba wo frɛ no na wo ba bo ho bo so be frɛ but o ma baka hu say yade ne de tewo enkoye ba na wo be ba no a e be ma waduro no ene ne be ma no akona ahoto aba enti ye number ni ne mesro fa number ne sisi ane frɛ na ansa na no ma menkyere ye location be bia ye wo na wa ba ne ahwe na bibia koso di ama kuma sia say de ye wo eye etimetim lumba junction eho na ye wo enkan ye wo old Ashoman Allowe junction Old Ashoman Allowe Junction. Sasna Ashoman so go to Tulako Christian Village. And akaso so go to Tuba Mama Africa Junction. Tuba Mama Africa Junction. Na your number ni near Mr. Ferno. Na wo ba. Your number ni 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 ewie ya ye be apona mo bibia anti branch ben wono na wo de meka na wakọ ne ahwo na bibia kosie e de ama unse mreni nti na ebi kwa na nya wo ya de na manu wo na ma so eno nka se abaya tiwe wan kama ya de ntimi sa da bi ni nyina ne se number na amde ma no wo frɛ no na wo de obi be kye wo bibia mu na wa ba na ya hwew ama bibia kosie de ama ewie ya meka se stroke ya de ye ya obi a wa hwe obi a wonya stroke pen bia nim se ye ya de enya agro kra we se nipa no won komma wo didi wo dware wo ye bibia je so bi kan ho ansa na watimi aye na je se wo nipa na oda ho no nkomo afei so nipa no so a wo se hwe no ono so enkomo na je se nipa mienu na unemployment account na je se mienu nyinara mo da ho a je se we hwe we na je se we hwe we ni nyina na se obi a stroke bubu na gu obi aba ye so ye ho a wo se nipa no se ye hwe free for 6 days especially the oda ho no na me chie mu aka no me se de oda ho a wontimi nya no ho hwe na obi ehwe no sa nipa kro no wo ni ye hwe free for 6 days won say na stroke ni ye mum ya 2 times bo hana ne de no ye mild one wo say nipa no de wo na ho de kakra wo bi kwa togu so wo say bi na da wa fru so wo say nipa na ho de wo na de wo da ho na wontimi nkeka no ho na wontimi nya no ho hwe no wo say nipa no ba ya so ye ho a wo ba beje haban ni bi haban a wo di gonso na wo di dware na afa ye wi a ya ma wo de obesan ya no nom na biebie ntini ma ho den aba wo ni pedie nim enti adwe we na de ma yes see ye ma free for 6 days 6 days na dia wo ye wo ho adwo 6 days na chi no wa wo sense sa ye pa aba we die ni ma na ye ne woni atena na waka bibia na we wo mpegwe na wo pede ni na face so na be hu say say asa ho den ba we die ni mu nti na ye say ye ba be ka che say age say this kakasie we to wansa na ahwe da bi say dem kan no se ton na obeton ye no e hu hia nti bibi kakra bi pe na wo betua e wo ye say na afa ya to bibia so na bibia koso ye dia ma wo mpegwe na wo pede na afa de ono ne de ne ma odwan ne de wo say ne pande wo ba no maboa wo kakra ne kita wo na ye wo say sa no wo de fabra ye ne ye be hwew ama ahoto aba enti stroke po nyina mo number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 sas na wo fo nyina ye ma me se sa be wachinchini 119 so be ba ya say wo say te se me de makoma be ma rura ya ko dware me ye ma me ne ma nso afosi aga ma me nko be me nko dware wo de bra ya say ho na ye moa wo
de woni nyina ne se wo ba no no kunu nyina mo ntua na mo mra oba ye hwe be ma so ye hwe awo ma ne ye kan ma na siso ma na mo nkwa na mo kopeda bi be me na ebia na problem no fru enti mo mienu nyina mo mra so ye ho ne ye hwe mo ma mo oba wo na fru wa na ya hwe be ma wo so na fru wa ya hwe wa na se aboa wo ma bia kosi wo ni padua na afi mo ko fie na de se mo ko hye mo pe na ada ne enije nkwa noa na amanfo mo ba ya so ye ho wo mati a o ma ba na enyame aye o ma dum ama mo so etimi anyinsen awafa wo mo afa wo mo ma enti so ma me a wotie me mesrew mo nyina mo mra ni hwe bibia mo ma na afi wa bagie 1 month adro ni bi yese bosumi we ye ho adro na se wo no no adro ni bi aye ye ho adro na mesrew se ya wo ye be fi no so bosumi de me ye me ho adro me ye hye ma mesrew a ye tie na so pem ma ye na oba no nye no ho adro na bosumi na chi no oni ni nko hyem no hwe de ebesi oba ti de se de ye ka no oba na se wotie ye nko ade be ko yama wo mo ma ba na de munim dada na sa pepepe na eya ye no ye ma wadro de ma no so ye ma wo so bi e correct bi bia de wo bia enye bia no e bia free ehoko afa mu kofi na mko hyem pe na ada ne je nko enti oba wo peba wo so free number we sisi ya 0246 59 4117 0246 59 so wo free no na wo ba wo frɛ no na wo ba na bibia kɔsie de ama wo afa yɛ sɛ eye problem wani ne wo ka ne tintina hɔ ɛma no ɛnsɛi bia won say da wani so na wo posa wani ana ye 2% fa won sa no ko wani so enko posa da bi eye bia kro bi na aba so ya wo hene won hye da mfa hunu ade ye nya na so be ba so ye ho ne ya ma wo ensuo ade ba ro wanim ama ya de bi e wo so bia e be ko se de sitie bia bi kwa hunu hwe wo ba bi tem bia no wata complete chows a ma mi hunu ade ye me wo classroom a teacher ne try ade kra go board ne so mi hunu su ye wo de fa kwa ne brain ye be ma no ensuo de ba ro nanim ama ya de bi e wo so bia e be ama nipa ko no nya ne fa ho die sa so na ye fibroid fo nyina ye twem ma na fibroid dada ma wo de no ho nyina mo nyina mo mra ne ye mama dwo ne na ne bibia da emfiri ma wo de no ho wo so e bi kwa na o menses no exist ye wo anga se woni tia se wonya ntwa brands brand child by force ne nyina ne so e ba so ye ho na ya boa wo na ye regulate bibia e de ama o menses no e wo se ba ka 5 days na nka ba ne normal onya o heavy flow na nko nya o normal flow so da bia no moja no betu sa obi wo ho kra so ne de ne ba na eno no e mabiem de se bosome foforo biem enti oba tim na so wasa ha we mu nyina ne nyina na so beba ya so afa ye STI enemu ya de sexually transmitted infections oba woni slogan no tinya fe na me be kan woni that ye say a healthy vagina boosts your confidence and so confidence level no be cause ready this so you clean e wo be bia se woni be koye nka bone ne ma bia enkoye bia na wo se ekoye ne nyina na so beba ne ya show ne infections no bia wo bia me nya be ma so be me ye fon ho kro e wo sasa na ho na ye wo hini ni nyina na se obeba se ho ne abo na infections na fi wako obo akwa ne de na wukojo ne etu e bi din 1 minute man na den papa wo so bra oba be quick start ne bi na quick start ne the one thing cry about the quick start ne say ebo onye say bi cry wo na oba kwa kohye mu kwa oda bi na mo bo ma ojo so sem nyina koyi odite mu nyina koyi nti abrante de papo wakokwa odan hu hia quick start eno na be bo ma bi akosiye e wo ni pedua nim nti abrante a anase be ma wontimi nya adwuma ye wo pa so de wadwo no e quick start na wo ku be ra no wo ho no kono ho na kotoku bensio ni bi anase kotoku be ni bi na gensio no wo gensio no akoto quick starts wa ba ye ho na wa ba je quick starts na wo de aka ho no anom ene awie nya agoro te se nwunwunwe no na je se adwuma wo bo no enya agoro kwanti mema na mutim nyina madamfo a ne ye quick start obeba e do ka 3 days aso ye ne ama wo se no we bi na abo na bibia akoso ye e de ama wo na afi me ba be so ya ko ina de ye kanya ne se ma no aba ba ye wo mo PR na me ba yes ma o ma me wo quick ko cancel we na se asem de we check Ghana for me yes the bigger the better the bigger the sweeter the bigger the everything say the more passion and say no o say so na ye o be ma no so na ye nti e wo so kuma mu page na eni je be fi nti nya na say o so be ya say o nya ma ye enlargement or you ne bi na bibia akosie e de amawo kuma say wo etimetim Lumba junction e ho na ye wo enkwai wo old Ashoman Aloe junction so as na ye Ashaman so ye wo Tulako Christian village
and akaso ase wo Tuba Mama Africa Junction your number name is ro o frɛ no na wo ba your number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and also 0553 21 35 87 0553 21 35 87. Yes, Doctor 3 days. The doctor with the time. The doctor with numbers. The doctor with the time. The doctor with numbers. It's your doctor pa. Doctor Yedase so pa. Lawyer Yambra way. Na afide yen shase. Enti no say yehwe either way. Say parents no guardian who say akra no ne papa enhwe ni yie. Yen shase free honom. Process ne yeden. To seek for child maintenance no day. In fact, you always a question be answer na can I touch on that? Okay, touch on it. Na o ka say why na ebetimi e ya woni akwa bi na ho no hu a. It's a good question because omo betimi apply for maintenance order no there are two categories. Okay. You will be our custody of the child. Say akwa ne te won chen a e bia wo ye maame no akwa ne akwa ne nete. You can apply for custody. E bia wo ye se we bi akwa ne wote. Obetimi apply for custody or we will be fufuru bia akwa e bia akwa ne de na bijao. And now only akwa ne te a you if you have custody obetimi apply. Okay, so you have to have custody of the child. And we are one part. Okay. Sometimes you don't have custody. Inti omo amuni custody no akra na etese na ukan akra ni hu no kase ma e papa nhwe me ni say obetima edi akra na nim as akra no next friend a legal term next friend now on the court na ma akwa apply and I say obetima so akra na inside na called Department of Social Welfare officers obetima apply for maintenance order for the child no and Shraj, which Marco Shraj, Commission on Human Rights and Administrative Justice, yes, almost with me apply for maintenance order for the child. Those are the categories of people on which me apply. Okay. But then I also can you also court. Sani no. Court court now family tribunal. Family tribunal, yes. Now family tribunal na district court. District court no ni to me ba ko ye ni say o share ebusuane nkra ni san ensensem ne ho ebusuansem no nti ukọ ho no ma wo ba akọje form bi wo be fill wa apply no achocho ne ebebusa say o akra no edi sen oko school ehemfa sika sen na ni school fees ye sen san ma ni nyina na wa fill ne wo be serve on onipa ko na oni wosusu say wo sen ka oboa ma ye hwa akra na ombo amayenhwe akra no ono so be fill the same form na makọ court na ko hwehwe monsemu abtwabo ato honom say yemfa sika we enhwe akra no say city enti court na etwabo no yes say wo kwa wo de ekọ no we ka say obetima ka say o say nka ye ma me 2000 cedis a month ke be boa akra ni hwemu but of course the court will have certain considerations obey e be oni pa no so be ka say 2000 de nyinya menya say it's court ni hwehwe munsem ni nyina mu a no na determine figure na e wo say mutua no but of course you are allowed to suggest but the order must come from the court say na wo say mutua. Okay, before court no ebe order say yentua say no omodi kan ye background assessment of whoever say papa no member maame ne maame side assessment say be papa no ye adwuma media general say or reporter of this stranger munim say omojibo so me say e bia ye adwuma zoom lion no adwuma no say na yetua no ti no omo yes checks no ansa na court na ka say you can pay or you must pay. Yes. In fact, the be social inquiry report. Okay. Social inquiry report and no court cinema Department of Social Welfare no. Say ko ne ko hwehwe akra no ne papa is ansemu ne maame nsemu. You know, it's a deep dive into origin like the origins of the child and all of those things. And no boa courts no my courts no coming to the conclusion now also about how much I was saying pakoni betria. But generally courts no name be a share. Okay. How they determine say parents we are not a guardian we are not say this individual yeah they tone so say on face camera ne fan hwa akra no saying obiti metria na say na ontimi ntia. Nti the first one no say
mumi enu no musika se mu te sen okay se na emi enu ye te ase you always catch me be e da bi nya no kre enya no kre it is say yawo okay na say se me say wo de me kokko te say me yakọ because oh na ho akoma mu nsem hostess kesiye pa wo kuma say dey say na bit me dey aboa you know so the court to look at the earning the income of both parents to do that. The court will also look at the earning capacity. You know, ebia say be papa no wusika pa ena asembisi enya accidents bi na juma say ana bibisa. And that point now we busa court ni say on twabo ento say fan hwa akra na on twia no. Court ni be hwe say saa sisi a prempem we ya wabusa saa no obetimi anase na ho odin be so saa abo na watwa ato ho no and also so another consideration. The third one no enso ye the financial obligations are that's how oni pakro ne so okay nti de bia me ka say say wo yo ba na say obi ba be fa na odwen say bi o sika nti say ni say ya e bia kodu on na on say kwa akosi form because owoyere ne mma foforo baby a ni nyina ka ho enya wonko an ma ne e ba be hwe omo nti say mere fact that owo scanning check there and chesa okay say wo ko say oh mi kunu de papa na me na wo no wo sika nti court ma me 5000 oba obeka say me ne wa wo mum e na bia me wo sika ba me wo ma 4 e wa ha say me yire e wa ha say bi kura me sa wo ma me lu bi kura wo ba bia no so wuni enti me ntam me sika nyina amre nko ahoma no e ma ne nya yi enti ni nyina will be taken into consideration and court ne be hwe sa de ni nyina na o ma do so san kofa bi ko nchen ye de we do ni papa ni media yes so the court will consider and also the financial obligation to count and I dey back so me catch we the first one me catch ma next we the American so me catch ma okay say wo ko twem puna hwede on ho be so because wo ko fa wo ba ewo atasman so na nhia so na Paraku estate ahojo a the court looks at the location of the child ta akra no ti ahojo a say na ngro mo ti ahojo yesi ye omo there be court me much we say dia mistake be ba say ye wa ahojo e wo ho mo ahojo kra squatters wo ho okay so you be bia the residential environment the child lives in and you be determined into ebia on pay the board inside na over Ashtown ni the chamso anke be boa but over Paraku dia the court will take that into consideration yes because our crowd Paraku estate no go school or you know school be see bia ni board bi any ade yes that must be you knew say my me no ho and alcofa no all of that will be put into a matrix at the court in Beacons any other issue be a court in consider say necessary no yeah on the na beto 20 ashe sika kra wo sign the park on be try all right at what age or between what ages and it's me seeking for child maintenance very good we say under our laws no a child is anybody below the age of 18 years in fact our law is quite progressive. You can say yeah children's act no move by chain baby be there because say yawo akra ne nkwa in fact akra ne share yefunu mu kra no the court can make an order on you to maintain the pregnant mother onyanwo ye ne kra no ha enti any time from time yawo akra na until so be 18 years there say the otin chain who or a parent and a guardian or anybody who has custody of the child or any such person can bring an application say for custody but I no quite so on ma so already 18 years na say generally no e ho na nke we say isi but so school ma if I say 18 I feel no start level 100 they will Kenya University na so ka say e boa o dey boa no o tue free hon ma na just akwa no onye den once the child is in an educational institution. If he attains the age of 18 years and is still in the educational institution, you will continue with the maintenance until say we start school. Okay. Yes. Enti te sanka metime maame ne papa nchen na bibia ye okay. Asanya ke bia papa be hwe me ato say me wie school. You know. If there is an issue na me makodi one side
the other parents na call tamane sa order na also on hwemia to say me school na the order will not lapse. You generally no would be 18 in fact US crowd there say maybe papa bi on ma me bi twi akra bi ho no ada akra no be di 18 we to party say na dem awie ni twi scan bi mi ni ade but here man say there be so 18 na say or he's in pursuing an educational he's in an educational institution. You have to continue until he is done. And say no child support no the child support na you show. Oh yes. I have child support no so I na emu edin sa. Oh yeah no yen shedam 2 amount sa. No yen 2 amount sa ye pe sa jama ne nka na nyame na hweba sa ne mane ye pe too much. Okay. Inti I'm telling everybody uni obi awa yen kopa na chow se behwe wo ba. Yen patch na wa when na munka sanction no David say money dey oh yes sister you best na o say it's big it's the bigger you want to have a child. If you don't want to have a child, there are so many ways of protecting yourself. But once you brought a child into the world, you have a duty to provide for the child all the necessities of life are also here. Maybe I baby so say me maybe call commercial break be and me dem question it talk you. Baby so say child maintenance ne child support, is it always the man who has to pay? Be man on kwa na de bia e me ya chichi asam de so amo ana ya musmuti chichi bi so aye ye ba no e ya no ama why me pa cho be ko piwak natural ho na asa na me ko piwak natural ho no geo security services e pempenyufo ana se penkofo ne omo aye adwuma e wo se uye Ghana ni we defeat 20 years e kopim 45 years uye Ghana ni na so wo Ghana card enso e ka ho na wadwe mu eda ho sebio wadwe na eye adwuma na wa hodin eye security adwuma e na wo kwa akoye wo se utimi tro brofo na wo kan brofo na utimi eka brofo ubetimi atro ubetimi eridi na ubetimi aka eno ehu hia wo pa na onni police criminal record bia esan so mbe your police vetting ansa no mbe fa wa fa why security adwuma bia ebe boa wo mu yie papa eye enede ya eno mo share recruitment exercise na say intimi utie mi ya sa wo kumase ha de ne no wato adi kwa hodwo omo ben Golden Bean Hotel kwa ena oma share dwumedie na say omo se omenya hostel facility so ofi enkran tema ena eba na kumase ase kra na pese oda omo hostel ho a akwanya ewo ho security officers no ombetua moka 900 Ghana cedis ena security supervisor yenso yebetua 1200 cedis omo contact numbers no enie tray 0501 095580 and 0241415890. Anchor Aviation and Professional College Zebra Nebeji entity ye ewo travel and tourism, airport operations and passenger handling, cabin crew air hostess training and a health and safety management. Uwa wasi ana other higher
39 hash na ekope scan bi na edi ewo honom o dial na sen options ne ba no apeke number 6 eno eye Akoma FM o peke anu utwa gum sade obetwa bia eye 5 Ghana cedis nti dodo a obetwa no na udi kosa obitimi twa baako ne wedi 500 ne wedi 1000 Ghana cedis nti enyi wo ho emfi mu Sir John eche scan bi Tony Best eche bi yes sorry a sports for ne ba omonso ebeche bi nti enyi wo ho emfi mu utwa ubedi doctor mame Mr. Doctor lawyer mame bra wo hoy na yendi yenkomo na mebisa se ema nko anda de bia ye chechire child support and as a child maintenance no ye chechire de so a emema in fact law ne say a parent can apply for maintenance order which means a father or a mother but the akwa say more often than not no e na akwa ne wo maame ne nchen okay one maame ne nete nti say maame ne wo custodian then the duty will shift to the father. Say ono na obe apply na obe maintain akra no but ni nyina mu ye hwe papa no ene maame no omu nyina sika semu okay aha alright nti se maame ni was cabbage ebi a one akwa ne nete katu woska ba woska bebree chen papa na court no be consider no no they determine the custody order na sorry the maintenance order na obe making yo me da se pi work to aso mami me da se me to aso afri baby a me di see I would see no aha na me ka se moja edi afri sane woni pedua no me yade a ehu hia ebi ana enema bi a yedi ko ni pedua no me na kofa saa o ha ne ba ebi ti se ensa wo yo bi auta no monsa yetufu sejai wo de wato montenta ye kan bi a wo se wunjai wa kono nti na wo no monsa no nanso ewre ni pedua ni mansunsu anso ben enenya wo ni pedua ne so ensa ne phone ntine na twontwom ntine no eno nti mwa ema moja entimi ni afrisa ne emfem se de ese na akoye ensempi de bia ye tufu se obehwe ho so yie no na wo nonom edupa no edro ne 3p garlic mixture de obia age atom no pebi no nom na emwa na moja entimi ni afrisa ne ewo ni pedua nim afi wo bia opesra de nampa ene anwa aduane bebre ono amono na eni anya sochi ya woni enkwan obitimi sa anwa no de egu ani okoto na mo special de na de no otene nsa wanum ya ode oba beri bewie na kira asem etesen e rent ni ma esisi wuntinim eda wo wuntinim enu nti ema moja ntimi mfemu mesene nkosa de ese na akofa o ha obi de bia oto na nkwa waye twon moye dududu oje wo ba bia enye na ode hihye adum ni adan eye sa ne ma we ya yeye no e na kofa sa o hawo ne bre moja nso antimi ani afri sane a de bia o hawo da so ya de ne kwada na nyawo de bia wa ye mre ohonam eye wo ya edro ne ye 3p garlic mixture wankasa wo hwa ho so yie na wadidi yie no na wo no nom sa edupa no se de be ya ebebo na abo ho ban ama ya de enso afri wo so obu onso a wo ya de wo na koma ne ho se de medi kan ye no akoma no na eboa apompi moja de ama woni pedua no enu ti se sa akoma no yade wo ma na eche se sa adwumade na akoma ni ntimi nima wo na akoye ensempi wo de pe 3p garlic mixture na no nom yade bia wo akoma ni bia bewurem na eyi ni nyina efi ho de ama wo ya ye adwuma ye tightness che wo gina ho che ye nka se nye wadwuma na emom ni nyina wo nsunsuan so bon sa wo be sori no na wo nan ya na sa wo nsa aye titiriti wo je wo ho enye yeti nkura wonti afa na hyehye wo se anansi acheme anansi nso nye police na wachew eye wotena ase che anansi wugina ho che na se moja no entimi ankwa ama eno unsa woda kra na woda wonsa so cha obesori na wonsa na yetitiriti moja na entimi ankwa ama eno na kofa sa ho ha no de bre wo wo de pe 3p garlic picture si wetifi oda sori anopa no bia wi anom bia nwumre no bi da biara dade wo ye bia hwe se obenom se adro ni bi ena adro no nso entwan yare ansa wo yare o onyare o obetimi anom bo yade ne nkaye se wo de adro bi ewre ni pedua nim enu nti woni woni twaka bia no nom bi se de be ya ebeboa wo na abọ ho ban afri yade ho me sign the doctor number no atodwa ebia na wante wankasa pese wo frɛ doctor na wo cheche wo yade mu ekye no doctor number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 said
meka no moja ni afusane woni padua ni ma abre bia de yade nko na ba ni padua ne so wo ho no ma na agya general body pains da bia honam ya wo ya enu nti untimi kra nsori enko adwuma unwa de bia wo yeye na so honam ya wo enya wo kire se bibi na enko yi eye moja na ntimi ni afusane edro ni ye 3p garlic mixture edemre wo ye abaw so da bia be sori bia ho ye omre ono nko da bia o complaini na me ho ye memre na me ha moja ntimi nko ma wo ni padua nim eno na akofa sansunsanso ne de abre no wo de p3p garlic mixture na no ni nyina be free ho wo ye bibi kakra bia na wo te so wakoma bo peri bepo ne nyina na ye fro nko obedru ho no wate so saa asiaso ane niema enkoye na chew se bibi na enkoye woni padua nim wo de p3p garlic mixture na no be ni nyina be free ho no etimi ma wani so kra ye wisi wo bonso wo hwa ade a unhunu ne papa na chew se moja na entime nkoma ewo woni padua nim edro ne ye 3p garlic mixture wa wo home a ensisi so obre ahome mu edro no ba nom bema enom ebo obeye fichikromu yaw efri wo so ebia na emeyi moja na bobontoa enu nti na akofa saa yaw no edi abre no bema nso ebeba prostate ne ho ban ama stroke ya de moja ntimi ne afrisa ne nkonkwam ewo wadwen ho aye ne cells no enu nti adwene ne jojo a na enya effect woni padua ne so na akofa saa ya de ne di abre no wonso de ye diabetes esichiro ya de woni padua ne ntimi provide enough insulin ma ono ankasa ne ho enu nti glucose ye sugar woni padua nim na build a build wo blood nim enye ho ene sesetna na akofa esichiro ya de ne de bre enye bibia edro ne 3p garlic mixture wo de pebina no nom sa niema na wo huni nyina ebefi wo so eye asthma ntehye obo wana na oboya wo ya na etwe wo mfe wo de edro ne 3p garlic mixture ye de aduane na wo se ebon wuni a ye de aye edro afa befu nim de kwan so ahama kakra ewo kakra anka etwade kakra na edi afra enu ntine nom enye ya onom nso a enje wonum wo de pebito na emo nrere ntinim nyi ya de bia emfiri wo so ukoto ana wa hye ne nso edro no ewo toam ehwe ho a epai garlic ya da ho nso ye kokko edro ni ti no eye kokko enu bia na wakọ ya fa plastic bottle bi dia ma ana ya ma wadro bi se esan ya de na wo bodi na bia piwak na de ba ya wo se wo mpe edro ba ko pe na piwak de aba enu ane 3p garlic mixture hyene nso na obi amfa so kwa ana wo achenchena enye na nso be eton edro bia herbal shops pharmacy shops ubenya bia to koho na kobisa okwa so pe 3p na eniji seme wom ne sesa wo to edroi ebia na wo de edro so say ya brofudro say ya bibidro foforo wo de ma na ha no modro no wonu wi 15 minutes sano mo edro na wo da so no enkofo ha obi amre wa pomuden ebeboa wo edro ne nye na eniti bia wo hweme wo tie me wo pe bia to wo akra wo kanshi wo de kokenso Kofi Sam ena Angel Herba na koje wodie ashama abeko Ecus Pharmacy Tema Community 5 eye Little George Madina ko Health Alert Clinic any post office no ene di enimhwe Kumase Colina Dani Herbal ena Chris K ebema obi ato Takrade eye AA Mensa ho Albert Sam Herbal Kofori dia Gapson Pharmacy wa momoni awe enterprise ene cathedral no ene di enimhwe sanso na tamale wo fakojo Herba ebe electromat no ko samia ye nyina na ko 3p garlic mixture bi na woni wabusua enche ennom na 3p abusua no emu ye depa me de ma no esi no me de doctor number no twato ebia na ya mo ya de so eno nche se dro ne ntime nsa sa wo frɛ nimpo na se dro ne ntime nsa wakoye doctor pani de owonim de e wo ya de ne ho be che okwan abefa so etu sa ya de na se emfere che ya de ni me free ni tiri so kosi ne nan ase na wo ton ya de a e na wonya no true doctor number ne 0248 92 92 8824 3p garlic mixture yeda se nyame ensure ene ye kasa e dia fa child maintenance abroche de oti ya wo se child support na mema no mutiri ho nyina etutu ono mo ni nwi dada na ne tiri ho esan etutu na ye dwumadi aya ye gino e ma tide case ba ha pa na me ne bema no wo ye no bema ne nhwe me ba no nti anti bi mu nka bi mame na bema no enhwe ne ba lawyer o se me empa chew onye dey there be enhye se wa wo akra ba wi asenko de o se o hwe sa akra no nti o se den na man se wa kan wa bo na person obe ya court ko apply for a maintenance order in fact your laws ne say
you show situation cry it me wavy filing fees cry amount. Who says any city and you are not sharing that. Was I the cover we are better soon. Into qua all the oko district courts now, who register now, when in Dinkoma, or be who send you miss your bow. When you come baby, I'll say, when I find I'm a copy lawyer now, wow, I say, oh, yes, not me here lawyer knee, and I would demand him and I saw the met me out district court to be a, now say, I can't papa, so lawyer a fine. Okay. A bebwao. Uni lawyer in Siu Quine. Okay. The district court no call honoma, omodo obeko register ni honum. On obetchre de also we nyina. Omoso so bebwao ama se wo anamu bi also tu a omeso ombetimi ama abo ama watu. Asa na memfa be manembra court no. Na menim se be ma no wa ha. Ana menim be bia be ma no wo kra metimi e de ba court say me ne be bia wo. Na me hu baby abema no wonti won hwe ne ma no ana e wo se me hu bema no location se de ehu hia ne say we are identifying no say on the father of the child. Of course obi on man the reason inti a on maintain akra na say he doubts that he is the father on gene this say akra na ne ba inti no say no mo court usually the court will first order for the parenthood of the child to be established. Yes. Until maybe a DNA or blood test or whatever. And then once we have confirmed that, you know, then near the with the maintenance order. And now order no, it is against only Pakona identifying as a father. It is a wound himself, wow baby. And why you say we Johnny Akoshe baby and I say yeah. Enye ye be obeti oni pakro no oye na oba no metima court akwa apply you can be served by substituted service it say maybe a ye the court krata na ba na wujani ye wo kwan fufura bitima serve abra ye mfa ma wo na ni nyina akowia se na court ne ma order na maybe abekwa koshi bia ebi say nkra the order is still valid in fact laws ne say the court can order for arrears of maintenance to be paid. Into Abia Wusu say Wajania Koshe baby or Akwana di 21 years say the HM obetime o maame no time ni nyina dey say court here order to say twa say mano na say Wajania akwa there was only pakona the order no was in favor of some fan shakra na Wajane no obetime akọ court say afi na ye hu into arrears of all those payments now because it's I can so no na abo then I was up to this point so come back and pay that money. I mean brought the other way round you know say bia separation by na bema no kwame ba waje ye ba no owo ho o say so they went to no waje why so bema bi wo beka say meje me ba no waje no ina me koye no me so nyame adom ma koye responsible woman na me say me abemu pa but me ensure any form of financial support be for e bana owo ho no yes it will be man so ultimate de me call child maintenance yes so na msika no the order is directed against a parent or anybody who is liable to maintain a child or contributes to the maintenance of a child nti emfa ho say or yere na na say ukuna na say papa na say maami no of course once the order is directed to a parent we will look at which parent has custody you know and all of those considerations will be there but there is no bar yenka say because all your bear mantino untimi fa oba na nko court say oh ono na say bi nsam obi a osusu hia kakra say court na mba na fa hwe akra no there is no bar like that. Let me say so because you better say there be a child support ni child maintenance na quite say there be a mema no kwa na ye demand the other way around bema no so betimi akọ say oba no so nhwe ne ba because you are a parent in fact we go further to say that say I asantifo aiwa Kumasi saying I say akra ye maame na busua dia ebusua no say maame ni hon ma ebusua no you are liable for the maintenance of the child it is a way ebusua penny now unim say would be or baby on channel if I say we're free man you will have to take up that responsibility because we Japadi and you are entitled to a share in it so the same applies for the responsibility. The court says anybody liable to maintain or contribute to the maintenance of a child
sanity. Okay, yeah, what specific say child maintenance no for food, clothing, shelter, and I say child maintenance need the chattel why it covers everything BBR. Sometimes the course will particularize. Oh, course okay. Miss Maka say across school fees no 500 cedis a month or a term. Mano 1,000 cedis for general living. Man, say but of course that would depend on the circumstances. Court in name. Sometimes court in bit make a fixed figure, a fixed amount. Say fasika we maami a oni akra ne te no fan sha akra no. Send ya no be see efa so dia sha akra no. Ewo honom. Ye ka se obi sha akra so a enim se o ma na aduane. O ma ne nsu o tata ade ama na sha o de ni ko school o yare o be say sika ni nyina na o de be ye say adwuma no. Nti ye wo the amounts, and sometimes the court will decide, say, oh, pay the school fees, or you pay half of the school fees, and she will pay the canteen. And now we say, Nina, our honor. But sometimes the court will go further and say that give the mother a lump sum. Miss Maka say, Unim, Ebi a most and a musity, and you can't even stand each other. And see, yenti me money, say every month to be a send this camano. And see, she anobe 100,000 cedis. Okay. As a lump sum to cover. Okay. As a lump sum to so that you liquidate your. Exactly. Exactly. So it is either a lump sum or a periodic payment. Okay. Or a periodic payment. It could be a week payment or 2 weeks. Or a month, or it be a quarterly, every year, be every 3 months, be as if a scarcity koshe, come on, I'm on fan shakrano. Nina ejna, mummy no muntem asem. The papa manka in could do court, because one will cry there, also channel. But because say, it's in some food in a sea court. It's sana, it could do their Sancho Shimuna and a court. It's a court, or that say, pay this amount monthly, periodically, nenye lump sum, dear no. Ehifana otua de to. Yes, so the men who need video sometimes I'm on the back court. Now you pay into court. Now my na babeji. So you go and take it from the registrar so that you can issue. It's the compare dofsu there, and also so you can pay to police station on them. Now my friend will say, "Wa babeji anti babeji." There is nothing stopping you from sending it directly to the woman. Okay. For example, say if you have that relationship, but I mean, phobia, or they can't even talk to each other. In fact, because my main person papa no be friend see the phone so person name cry na what phone am cry no it was a discuss in cry no phone so no my na kwa kuyi no they share and cry. The point is that the money must get to where it needs to get to near fan share crown. How I basically do the share say kwan bia was says you hear say drew hono mama ngina ho abiem and na ye kasafa child support ho say papa ne mama yawo na for whatever reason aware na ntimi engina na papa ne nhwe ne ba ana mama ne nhwe ne ba eno ho enkomo na yebo na mama mbisa lawyer say me de waba say papa no onhwe ne ma no na court no ama order ne say child support no tua ne fa nhwe akra ne school na ye fa nye example then wo hwa na wenya information say oba no kra no school no kra wo ma wo hwehwe mu no kra we jai wotifie and so every time bia no ukotua scan to wherever say ye fa ntua akra ne school fees in this case no obey then be good say na make say order no a bit my extinct usually akra ne be 18 order no be extinguish unless of course if you school na yetima to aso but once or less than 18 years in there sha na also including school fees ni ade but there's also another exception say everyone says say TikTok ya beba so yi akwa bi ya ba be so popular on TikTok say we nyeska kra chain ne ma me ana ne papa o na the court cannot reasonably allow you to be maintaining such a child even though he is less than 18 years if akwa ya okay school no nko but wakusua adwuma if I say auto mechanic or you're very good or no akra bia ahye na ade bia say he's earning good income
Yes, if you are able to establish, say, Sikana would brand Akrano, it is no more useful for the circumstance of the child. Now the court can bring that order to an end and as vacate the maintenance order. No, it is a school in there. Also, it is uncle school. I didn't say uncle school. Nina, yes, she might was say, but school no qua uncle Nina say, or ye a juma fufubi. It's me mano income. The income is sufficient to take care of him. Then your order can be vacated. Okay. What if say, "Mama, no so ya krana bro," or the akrane jiska, or become extortion, or the extortiska from papa ne say, "May the akrane be co school." But no man crying in school, but osa. Akrane nye any other edume bia to get income. The schooling has come to an end or to fear, and so. Okoje semi the coach school fees. You see, on the maintenance order, no, it is made on the assumption that you are a fit and proper person to take care of the child. Okay. There's a one who will be a ye the akrana mouse, ye the akran, ye this kind of mouse if I shall akrana, and one now the bay. Ye this kind of mouse, na say find yet say jumana. Then you are not a fit or proper person to continue to do that. Okay. It is either say akrana be akrana free chain, Akoma de obi ti mashe akrano or any such arrangement abebwa. You see, your Children's Act, you know, one of the first provisions near the welfare principle. Ye bibia de bebwa akrano ana yeshe. The best interest of the child is the paramount consideration. Because akrana usa onu what is at stake for the life are all living. The fight, whatever fight is between the two of you, no, it can't negatively impact the child. So the courts only them abe insulate akran say be bon akran ho ban free no mun tokwa na amokuno. But anybody akran won same. Na say won ye asede e wo say wo ye. And I say this can be bro say fa sha akran na won fa nye say djuma. And I say what she share djuma bia to obi so say na be ya you are not a fit and proper person for the maintenance of the child. Right. The court can grant custody to anybody else. Okay, my main bisa way saying so. Maybe at the time that the court ordered, no, say every month, every 2 months, periodically, maybe appear to your 2,000 Ghana, depending on that moment, consideration I also. Then going forward after a year or two, and near memoir sisa, maybe a baby na a chronicle school cry ye nefi or any that kind of thing now. What happens? Sir, is kana ye demand no. My minute make call. Say more vary amounts no. Of course. Maybe 2 or 3 years ago, Calipo na 2 CDs as I say, say 4 CDs. Maybe 5 CDs. Me niece ba who school. Calipo, more Indomie, all of those things, right? Maybe at that time, no, 50 CDs a day for example, 50 CDs a day for the child was okay. But they say, maybe you need about 80 CDs or so. But Sikano is still like what it was. And see, if say situations are not bad, you can go to court. Court say, Michelle. Sikana muchato on say intimi nye say adwuma ni biem. Okay. Me ho kira na e kire me. Okay. Say me hwa akra nti mon kan che no no fa bi nkaso. But ni nyina say na me sikan no. The considerations na you mention here no. Mumienu madwuma be na moye. Sika be na moye. All of those things. Nti e bia wait ma say oh it's 50 no so say onye no 70 no that can say maybe sometime no make me 50 no but say 70 na heading because me class matter ko will be me class aka ho timi so mas one yeshi but of course you are allowed to go to court for a variation I like the word you use, yes. A variation of the order now. Okay. Court no are making in terms of the maintenance. All right. Yes. Yo. Ete for ya da se pass wasungu suwa na utie yen ewo Akoma 87.9 eye Akoma mu nsem. Dwumedie de bia ne de ye de ba enne ye wo court. O se de o ma ne akofa lawyer no abecheche ade kakra emra ne sesei ena anamonto bia e wo se yetu intenne ye ka child supporter and the abroche for na ya na Akoma wo papa na say ye Ghana ha say no so ebi wa ha na ye de aya ne nebusuasem na mpa chaw showbei na mpa chaw showbei na me nua ba bi edi nkomo say
papa no hwe ne ba no enso ho anu wafa phone ma fi wo na oho te say and na uko school meanwhile obey cra school fees cra wonim how much akra na etua intimi nua wotie me se papa no won hwe ne ba na emfa nya ebusuasem bia na nyame beye fa no court be oda ne say on hwe ne ba se papa oso ne oba na wo e na wo akra na bedu side na wo hwe na se maame no so betimi a support o kakra ono nso fa ne court ebe oda ne se bosome so a bosome miense bia oba wo so fa kakra koma be ma no na on fa nhwe akra no nanti bi ne yen ayaka no yaso ebuo yaso bu na on hwe ne ba ye wo Kumasi Square ye ne shopping mall no e na edi enhwe ni mu se wo pesa wo nso ode wasem ebrɛ na ye di ho enkoma ye production lines no e 0530 507849 0530 507849 ofra producers no eno ebedi nkomo ne apeda e di amount na won so aba na wo hawo wamane usu eno kodanda no wo di abrɛyen ama ye nyina yetie ne apɛ ho pomesibre e di amount mayenko titi natural spices na ekope spices papa ne faye weduane titi natural spices ya natural spices ya titi ye na nkanso anom no de no mudi aduane no enu abi na titi natural spices aye garlic akakedro nkete jene bay leaf nutmeg enu a na ye de aye titi natural spices okodwama so a enhwe ba bia hwe titi natural spices na yemfa nchine ngumu yemfa monosodium na no udi na kwa cancers ne nyama boni bi dia bro ni pedua no yemfa bi ngumu enye esam na enye color enso eye natural ya jeni ni akekedure ya ne anyanyam na ye de eye aduane okwa wo so pe titi stew seasoning titi jollof seasoning titi garlic na titi ginger seasoning ye wa akokɔ de wo ho ye wo beef nso de wo ho ne wo curry powder enti ukodwa so a obenya bi upedodo etudi a na wa fresh 0245 580957 0245 580957 titi natural spices Agbozo Herbal Clinic enso ebeboa etu nyaro wase nyina ede amao enti upebe bia yebesa yare ani edi mfidie behwehwe ni padua ni mu ansanna yamao edro anomodi a eno ane Agbozo Herbal Clinic yare bi te se typhoid fever junsomu yarewa endemu how usisi eya wo ya nyina Agbozo Herbal Clinic ena afein so be man etimi engina so ye premature ejaculation te say ya wona wo sen no Mr. Emwa kra into ko Agbozo Herbal Clinic normal withdraw na fetu ase Kumasi de chem so May 5 Old Insurance Junction hwa na ubehu Agbozo Herbal Clinic freno was 0553 417752 0553 417752 ena enkran kwashiman enso oben ohene no ahemfie ho fre omo was 0241750282 Agbozo Herbal Clinic ukọ no ma obetu yare wase nyina ede amount Samaritan Villa Resort and Conference Center enso bia ukọ obenya conference room sapapa ubenya accommodation papa da ama wo ho adwodwo wo afei so omo spa services wo ho pese yesi wo niama mawa onna ho mpo na wo niama na yefia weekend isisa nefa ko Samaritan Villa Resort and Conference Center na omo NCM famau na de abetwem kra ne say meme nda be edi animu ya 30th November meme nda be ni na watch 30th of November yesi bronya dua Christmas tree lighting ceremony ko na yenhye bronya nase ibronya ni ebedi papa se omo pro bronya no we go chop am yebedi pa na yesha se fi Samaritan Villa Resort and Conference Center ko hono main na kwesi ade bia efi 11:30 anapa ekopim ewia 4 no oye local dishes buffet eno meka monti ase a table tenten na nnuane assorto bibia bi si wo utu esika kuma bia de opese wo di bia from 11:30 kopim 4 no di bibia bi sesika na utu aye na Samaritan Villa Resort and Conference Center Oben St. Hubert Seminary was Santase for omo 0322 495180 na face so Tommy Delight and so Emma with Diane Papendi ukita 20 Ghana cedis a ubenye aduane edi Tommy Delight jollof papa fried rice fries
french fries yam fries akokwa ya spice ni yie ni aho ni yie srade bia eni banko and tilapia banko and okra stew ni nyina aye tummy delight obenya smoothies papa e de aka ho anase yogurt na odi attach 20 Ghana cedis fakọ ho obenya aduane edi one City Mall second gate na ena edi ehwani mu 12 na aduane no aye ready ekopim enwumre no ndu na kwesi adanso o sha ase ano awia 2 ekopim enwumre no wotwe nti kotami delight ne kodidi opese udidi wo ho a akwenya wo ho yenye na wa befa akwenya e wo ho so opese ye deliver de ma wo so akwenya wo ho frɛ omo e wo 0552523530 ena 0548327673 ye twa ye ho ye beba sese ya lawyer da ho wa ha ye ka child support ana child maintenance e ho komo na ye bo ye ba sese ya Etia etiefo ne ahwefu nyina sede ohema kano Royal Homeopathic Clinic bidin de Dr. Ibrahim Adam Isa mene kwankyerefo openi ameda Royal Homeopathic Clinic na Ghana haya ne yewo Accra Madina Ashalbutwi ana Kumasi nso yewo Etimatim Monique Junction sanso ena ba Techimai nene mantemu ayo Techimai Blue Cross Faith Baptist asorida no ho eho ena jewo na Royal Homeopathic Clinic ye ayarehwe bia yehwe enyarewa ahodo bebre yare a yentumi enhwe eye sebi obi a ne kasa mu abu na ye kan si ani yensete bones ena sebi se ye de enade ananse kan papa nipa yi yare kra free mu no eno nso yenye surgery anade dodo no afre na operation no yenye ewe ho na emom ye wo kwan foforo a ye fa so etumi ede esa nyarewa ewo Royal Homeopathic Clinic Accra de ye nyina ye nana ye papa ya de nyina Sheikh Usman Nuhu Sharubuto National Chief Imam na okobo mpaye bie hospital ano kama wona me papa Sheikh Abdul Wadudu Sisi Tijania President of Ghana sabre ye dwumadie sono nkokra na dwumadie ne se ye nim se nsuo to efomodin ka ukwa yarehwe bia baabi ebeka se wura bia na eyesikasem ubewura ha ubeye labo a eyisika ubekwa akoye we eyisika ubewie eyisika de obeye bia akoye sika enti ama nipa ne bebre wo honom a oyare nanso sebe ya obekwa akoje na yarehwe no esan sikasem nti na wakafie na afi akodan painkillers re ene ade eno ena meni mpanimfu adi nkomo ayede ene emagu akwa mu se yenye promotion kakra na yemfa emwa obi bia obeba yaseye enti sede yeye no eniye de oba ye hospital ho a obetua 50 Ghana cedis eno ne yede be ma card ne ya ma folder consultation awne doctor be kwa akobo mpu na matwetwe nkomo na free of charge yenye wo hwe se ebetwu moja akọ lab na yakọ fifi mu abibi mu adudu mu ahwe adekro ewo mu a eye free yenye wo hwe afi ye wo machine wo ho afidie no ebehwe wo nipadua na be scan nipadua no free wo trim abesi wo na ase ebehwe wa adwen mu wani wa hrawa obrebo osabo wo bonyoma wo dwonsotwa wo nsunum wo nkasem wo ntinim wo mojam ebehwe wo bam wo bam wo bibia besi form say twan eye free of charge yenye hwe na self atase ede ukosi mfidie so ne ye massage wo ebiebie wo ntininum num nso a eno nso ye beye amawa eye free of charge na ehunu yare no awie no ye de utu aduro so ne ya charge wo kakra na mpo se wuntimi ntua ne nyina ye ma okwan ema wutuatua no kakra empani se amfo ene kire ne ntoaso enti uguso beji wunro no na wutuatua no kakra na sabre bia na ati obi kam ukosra obi upekwan yakọ ukura telephone number onyira kwan me se Accra ye wo Madina Ashalbutwe ye wo Lakeside Estate side hwa na ebom ode ofa Ashalbutwe ka wusi ubesi wo highway taxi rank wusi wo highway taxi rank wo ma ya pata fefefe ena taxi fuo ni nyina wa ase ode ka kire om se
oba Royal Homeopathic Clinic sanso ena uwo Kumasi ne mantemu a yewo etimetim tafo pankro no etimetim na etimetim no yewo Monique Junction ofa etimetim ka na osi ubesi wo Monique Junction a oba besi wo manimu pe sanso ena tachima yewo Blue Cross Faith Baptist asorida no ho a uduru tachima na pragia na obefo utasi na obefo o say onfa wonko Blue Cross Faith Baptist sansama kwa no so wa Faith Baptist asorida no ho alaji mi tobi abrusan na jimi telephone number no eno eni ade a ehia fa telephone number no ende ekura wa wonyira kwan kura bre bi abefre bi anso yebefa na ye no atwetwe nkomon titie na twiro ni ye fa to ba bi ye na bi asabre ene ehia wa ebe kakra na ehia the telephone number no is 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 sa number ena ufra wonsa ebe kame ana wo de wo hwe me ewo onua TV a wo hwe TV nani a ewo ho kakraka obetumi abo na wafro bi webisa se na yare ebe kra na mosa eye hospital yare bia ye hwe se stroke ena ehawo adwodo wo fa ana kasa na ma wonkai bibia se de stroke na ye wo bia no wo de bra da ne da nyina me kasa stroke no ewo ye brain meti ho a me kasa entini bi ena wa adwin ni mu a ema me kasa me ne no eba se santi ni mu si wo ma adwin mu a me kasa emma entini bi wa adwin num na ema me kai se me waha mabaha atade se na hyeme we ye oba we ye bema metika mi fie na me we matu kwan sa entini ni mu si a ubisa nipa na se he na we ana ne yire ne ba ne nua ne kunu obi oben no kra gina ne nkyenya na nim fry nanso onkai obia onkai bibia wedidi kra wasemeni ye stroke no ene de saade no eba entina eboa sabi bema ema wunya atenka bi se sabi wehu oba ho obema asori emuti a oba woro no ho gina wanim kra no a bibia nkasa nkyere adwene no enti unya atenka bia entina control wunifa na musi a nifa bedwodwo de control benkum si a benkum ebedwodwo de control woni esi a woni emma bio sa ena stroke etie me practitioner na yare a mehu na me yoro atumi ho kese pa eye stroke semte ho ama no dendendin na nyame mfa sa ama me sorry anopa se me bie ma no akasa me ba ana me yore ana obi oba me ho na afi me kasa ema me pagya me nsa ema me pagya me nan a enye yi a na ese sabre no ahina boa ahia to papa nyankopon entwe sa yarewa no emfiri yeso na wona edi kan aye wo mo nso nyame mo mo ayaresa na omo ba ye nkyai na mpo nsuo kra na yebesa ma wo mo a enye adrum omo nya ayaresa yeso nyankopon ne yaresafo na yen doctors die ehun sika ene yegidi nti bre bia na ya na ye de empaye edi kan enye no nko sebi oye bema na waye mre ewo mpam oye oba waye mre ewo mpam bema awo ne ho aye den ama wo oye oba awo ho aye den ama wa sedi etie bia no odefo ani kire Royal Homeopathic Clinic ye behwe ama bibia akoso kama se eye diabetes ne hawo ekretu ye se ekro no entumi nwu a ode bra Royal Homeopathic Clinic ye behwe ama ekro no agu ama ho atọ kama yare bia bia na ma mo yare so enkyere se mensa yare bia wo de beba bia ye behwe fa telephone number no se mpo wo frame na wo yare no eye de mintumi nhwa meka kyere se ejei ana ene yare we de mintumi enhwe
0242 0242 951 951 005 005 0242 0242 951 951 005 005 0242 0242 951 951 005 005 Vodafone line is 0204 0204 496 496 212 212 Number and Alfra when Sabe Kame say Accra ye wo Madina Ashalubutwe Japan Motors say ofa Ashalubutwe car o de also besi wo highway taxi rank o ma ya pata fe uduru ha taxi for no nya bisa am say oba Royal Homeopathic Clinic ana sempo u order boat Uber ana de aka nemu bi ana wa ukra wo car e na wo ba na pese ode Google map eba ubetumi abo Royal Homeopathic Clinic map no be lead you de aba wo bra umusa wo bia ana de wo frame me telephone number no a bibia ebeye kama minsisu bio na bre ene ede ye adwuma enti bia na ma o yare so ofa number no de a bibia beye simple ede amount. My number is 0242 0242 951 951 005 005 0242 0242 951 951 005 005 Sa number and Alfra when Sabe Kame said the Maka no ma moya reswa enkyerese yensa say ye prostrate na ha wo yare bia ha wo no bra ye adwuma firi dwoada ekosi memenda ye hye adwuma anopa ye hye adwuma ase anopa no nso ne fa 7:30 na yapon anwumre 5 o'clock no num pepepe na yapon ye tu yensa firi obi bia se wo ye nipa dasani na bibi hawo efa apomden ho a tumrika fo ani ekire Royal Homeopathic Clinic na ye nhwe o ma bibia nye kama Doctor 03114497 0243114497 032249803 ubetimi afre na ene enkomo ayeboy child support any child maintenance no anase child maintenance so wo ho asem bibisa ubetimi afre na yabo ho enkomo na ansa na no mayenkai wo say nyame yadoma 19th December na 24th December ye ko Kumasi prisons na menhia prisons na yakoye ye nuanom na omo ho no adoye nti se wutie yen na opese wo boaye ema ye kwa ye hia entade titire mema de ne ma de ne de ye nya bebre na emema no nso se watade bia wo fiu se eni no aye dada kakra bia wo mpe no ana se wapa ho untimi enhye biom no de brain ne de koma ye nuanom mema na omo beji kai hu se ho no de mema ne die edi afi 18 years eko enti nkofan kranta de emfa mba ye nko children's home ye ko prisons omedifi 18 years eko enti mpanyimfo ntade e na yesremo so mbetimi de abre ya ye hia emo gari anwa enwo beans sanitary part toilet roll semina ye di dware de edi siniama washing powder hodo ni nyina toothbrush toothpaste doko drinks toffee odi bi bre ya ni nyina ye beji bibia ofu se Christmas ye de maye nuanom ma omo wo na de afie no ye beboa ye beji inro de ye nom ene de on de besra omuni pedua no rashes no congestion ne dose nti no se wo bre ye sa niama ni bi nso a ye de beko na bia bebia wo ne kwan wa untimi emfa embre ye na opese wo ye ni sika mu a na wo de afa ye number yi so 0530 507849 0530 507849 eye Akoma prisons achede 19th December and 24th December ye ko baby mienu enti yesrem se mondom ye na yenso yentimi nkoye saa adoye no ye nua ba Gladys Neti enra o sandi yiska kese nyame onsha papa Fati Abbas onso ode no yensaka nyame enshaw ena me nua ba ohima bi osima mimboni din Kumasi girls 1998 member o say yemfa to sanitary part emfa koma ema no mo Kumasi Central Prisons no nti ohima minim se wutie ye nyame onshaw ena me sweetheart ono so ye abrantie Felix eje yeboa wonso wabre ye bi se yemfa emboa ye ndwumade no enti nyame ehya mu nyina se de musika abre ye se yemfa mboa Akoma prisons achede
Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, me pacho udi baby au kasefi. Yo, kwa me pacho yeti yo. Modern comedy na after Ghana ya. The amount of for me na second master no. The same you me tell the amount been for master no ko. Na on wa hospital pa. The man say na mo Enti kwa mo ka isu say. O ka esisu say man na yesa ya omonye den ana menti o. Me tell from the ba eka afenia ebitimi dikoi omo to se be so na mo ko ye mo we mo to mo zo na mi da na atlo mo bre Matias ye kwa me ye da se nyame nhia papa wait na so 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo pacho udi baby au kasefi. Rabi ohoye na me adoma nti na odwudi iso ache pa ntie mo pa na na mpeto wa afofo na nso mera fi eh no kre ye da se Rabi yetie o ete mi ka la ya fe ebe a ne be ma na wo ne be ma mu wu a abusuafo no wo kwa se mo ho nkwa na na se mo ho nkwa me pacho oni be ma ne wo na ebusuafo no be ma ne wu a What's me the child support ni ko hwe be ma ne busuafo no so we I said, because me be ma na wo me nsa ebi owu ye abusuafo no show mo ko yes ba ni ko bi sa wo mo ka ga nsa nti wo pese ohun se bibisa na obetimi etu anamo a yo Rabi ye da se lawyer Trent obeyi wa no why. Hello, good afternoon. Come on, one. Oh, and original line so na yenjo number why me am wi am person no kasa who we en kate call no why na make us say who the we agina so and dem who say rush production room honti rabe fa no wakasa na wajo number no me why yeah jo so it's about promo de me beje phone da and it's not me say we are the jina so na me am ajo number me am ajo no Yo, message hold on, why? Hold on. Yo, Tipacho mo fa production running in Kasama me why? 0243114497 032249803 ubetimi afre na enkomo enne ye boy child support any child maintenance no ye kan sa na matiase lawyer call ni nyamba ye no question na Rabi bisaye no. Yes. Not a question is busuafo no are they liable for? Yes, they are. Okay. Say we indicated say it is not just the parents who are our guardian, and it is anybody who is liable to make a contribution or provide the maintenance. Okay. It is a crano for busuam say papa na also no ni hono ma the busuano is still there. Oh. The busuano is still there. So they have a responsibility. Somebody must contribute to the maintenance of the family. Say akrano that should be a ebusuano be bo mo so kakra. Yes. So or say 6 years ni on fair omunji bibia omo that's fine. Okay. But say osusu so person 2-1 am on 2-1. It's no sa no why na Ebusu penny. Ebusu penny for and as a customary successor, either of them will be a proper party. No. Yes, it was a venue customer. Hello, good afternoon. Yo, maybe I told you maybe I'll kasefi. Yo, me kasefi Miss Alonso who ya? Yete. Yami adum yenso who ya pacho yete. India no le me bi no oni ba we. Na
when operation of the local to hospital when operation the American or captain yeah nobody yare nobody yare the man captain nobody akola nje what to do anytime be okay Mr. Lossi Pacho, lawyer be you one why. Oba ne fimu, but be mane en share ne bano, right? Okay, bano, fine. Pacho you. Lawyer be you one why. You. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Happy Pacho where? Oh, blah. Yo, ye Pacho ye till 1937. No, you the person ma I go for our na young doctor ya the na young fashion young from na time and young sema na jeo ma jeje ni sa ni ko grab visa na akoye manso ibi esre won se na de no kanu okay. Okay. You. 1937 year that's a pa nyame enshaw. Lawyer, obeyi papa ba no question anu amami. The call has been put on hold. Please wait. Once akra no etiase ne nko ade once akra no etiase ne nko ade wo ye parents either eja na se oba no e wo se wo hwe akra no okay e wo se wo hwe akra no okay se na misika no ya so am na ye say ye hye obi ana ye sre obi ana ye ti se de no una ode akra no be awiase akra no ye innocent akra no yie musu na ye pe nti ba bi kro bia papa akro no wo no omuntu ne so it's Mr. Lawson utie ye dia bebia papa na no oba no wo ye no ko ho ana hu bebia wo na court na court nko 7 ana anyesa ye da se 0243114497 032249835 also betimi afrɛ ne ye ka child support ana child maintenance ho enkomo nti betimi afrɛ na ho so de wadwenkyerɛ edi aba ope baby esesi ho ama ho ayefe nso dia eye glam by Tina makeup Tina be sesi ho sa wokɔ ayefro eye birthday party naming ceremony ana graduation na opesa ho ye fe no birthday photo shoot eni nyina Tina ebe sesi ho ama ho ayefe o frɛ na baby a wo bia no Tina obeba within Kumasi ne environs de o frɛ Tina obeba no abesesi ho the number eye 0544466280 0544466280 Tina ebesiesi ho ama ho ayefe enti lawyer ye di ye nkomo no ebeba na wieye no na me bisa se ye serve na otua na to a point bi ojai say initially ni dia is stroke akra bem nti otua midway na bon se no wejai eno no eden na wo se nipa kro na otua man na wo so ye yes so first of all it is an offense. It is an offense. Say a court no akase to your maintenance for your child. Now when chia na say we jai chia na say a offense. So yeah the local court we bit mako them 6 months. Wow. Yes. E be fair cry say the work tum because I won't show back. You know, but it's a honum me mra no honum. In any case, maintenance order no it is an order of the court. And every court order must be obeyed. If you don't obey, you are in contempt of court. Yes, and also the court no wait me the wakwa to say why ya say court a shall say BBC why anya the crown we book court na nimtia. The court can take you on. Okay. But enye kwa say dia ya kase o be chieska no na as obi anani atia ma wutimi nya yi no. Your property can be attached. Who ejapade bia court no betimi de nsa ato so. Say bia who a dine or store bia wo dey here your it can be sequestered
I know you're profo. Just say ya court ne ewurem say sika bi e fam bia no ya GB e dey akwa share oba no wo account the court can garnish your account say wait me the sharp to bank ne say and as even mobile money cry wait me the sharp yes mobile money say is run by a financial services company yes and say wait me the sharp to say sika bi e be fam bia no munti say munti say if you ha so ni na ye me it's more nwen say okoka obet maka say onni su ana say it is there are so many protections and I say ya hye bebre on ma onipa kra wo court no ma order no untimi fa court na nim enye form. Hello good afternoon Yo pacho di baby a okasefi pacho ya say me ma me say wa okasefi kono okay pacho yetie o pacho mpesa ndi sa lawyer say this is an baby a won kwara mi no na wajani ya free baby on Mrs. Sase na ye hu okwa na busia for ho so a almost nya asem pepe bia en kan kire so no ya be ndey but money baby abusia fo no wo pacho ai money babusia panyini pacho ai aha nti no sa na o se mo kwaje court order e koma abusia panya na lawyer meboa okay pacho answer no yes say na isika no the person the custody order will go against it is not just a parent it's also a guardian or anybody who is liable it is liable nature say yes shese na usiti na e wo se wo bi fa akra no asetime mu nti wo nim se oba ne obi awo mu difference mu susu say akra na nya mu ba that is fine but no kra no you go to court na ya confirm the parentage but say maja tum say akra ya ja tum say akra ne papa ni akra ne ma ni a na say won pese obebon ho modin aye say adwuma ne dia go court no ma ma kwan say obitima boa o ama yes because akra ni the best interest of the child ana ye hwe de be boa akra no ana ye hwe mami e bia wa ye de obe bia sala untimi hwe akra ne say ne osi hwe no adinti na mommoa no okay. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho di baby a okasefi. Pacho di YouTube fa. Okay, pacho yeti o. Me tuli question person bi sala ya le fe. Abofra no ni mo ba no we na abofra ni so na de le brain. So de le brain ni so e ba ni tuli tuli ni so na de le ko re ma. Ya tuli de le ko re ma da no tuli o ba ni sa de report ko o lo waju. I'm a ready for the chili. Can you confirm the family of the man? I said the shop of family. You couldn't confirm the family by it. You got the family brand new. I feel you. What the family public say, can I have the family? Because I'm the top, and I was selling the money. I feel you. Because not climate kitty. And I don't brand new. But I feel now, I'm a cat of Macron. You should be able I feel her color. Mamma, first of all, you are calling cry. Akala ni so ba me habele di tell your home oba wa se want from amele good okay you say mra e de mra ti ya na de ko back to where you ma me no okay you me dey abo fan ko back to where you say abo fan say want from amele okay after ma ya na on ka say ni fa kola no de e ko amele no so ti na ti se say kola da che na so ma me ma ka say ti sha kola no me fa me banko Bidu ko school ko makaranta di dia ora ti so ya kamani ti ye ni se ya ma ya ma ti abo fran ko wa se ko na future ti sa ko ma ti ni ti ni ya ti akran we di sense say ma bra odi ni ko wo di wona ndo odi ti se chi ni ko yan ya ko na di 11 good years 11 years na pa cho ma it say we di saying Oba 17 or so. Akwa was 17. Oba na bema. Oba. Oba nti na go ko anu ma no. Okay. Like 17 years. Matia say 17 years hu na wo person ka oje oba say ya still the ho aba asem no ehu. Ani o baba. Okay. Pachola ya be yi wa no why? Okay. Yes, sina na AC channel. The even custody cry no. In fact, you can't adopt Accra
or yeah more than 18 years. You know, because once you are 18 you're an adult. And see Sakrano was 17 and there's still room to operate. But the welfare principle, the idea be boa Akrano pana yeah sheshe. Okay. Maminka we intro musisi say mate say metete say obi say Akra di 7 years I also will be betting on that is not true. So our topic we now start with me is at what age now which parent now also take custody of Akra? There are considerations. Okay. Generally the courts feel say a young child must be with the mother because Akra will be a 1 year, 2 years or still suckling probably or no that's who he and mamino. But that is if mamino is a fit person to take care of the child. Okay. What I say and who and chinchina say maybe or a bad time cry chain or bar which my shark why would no the courts will not do that. Okay. Courts in very montem dear Akra no one ne hwa ebe boa Akra no. Okay. At this age Akra was 17 years now Akra person or sign papa chain na doves to say no call mama ho no. But no cry is even problematic. I don't know why the doves who is insisting like because the father must have reasonable access to the child. Okay. The father must have reasonable access to the child, which includes say Akra also bit me do vacation on her weekend, also team call her and any the ones why accept responsibility as a father there, he has access to the child. In fact, say maintenance on the year can say what do we call court, not court the maintenance on that one so ni chase kind of mawa. Automatically also make Akra available to him because within a certain period. Yes. Okay. And see, me can say, and I will just can inquire. Akra the woman who okay. Also, my Akra custody and access to another papa no access to Akra. Okay. 0243-114497 03224-98035. Also bet me a friend na Aunty Bea ye di dwumadie no ebeba ewie child support, child maintenance. Uni obi awo na onhwe no say your ba na bema ekwan ben na court no eka say be ya obetimi ahwe oba no ye twa ye ho sima ba ko mienu ye beba sese ya aji kojo so me mu timini na ko bia odo to bru na me de bia ko dan na me de bia ko achuma ti me fa me sense case kanu say be ya me ne bia ko school ntamti no ba me san kan ti de mam na me die na me die no Akoma enti na o ko eduma na ye ma me de ma se fato aduane de no na odi enti de etua o ka no e na odi to susu no okay na so tonton ka ho niama e wo hefa go from fitem e ho na tonton na o ye eduma no for edam ese ko ai April na menya 1 year April na onya 1 year nti wa pa den na yo so wa now ready kakra because minim say wutimi kenkan ya obobo yare ni di nche so wa hwe pa e den na eyo na eya odi ebe na odi wo krem Akoma 87.9 Kumasi me babo se kana ko school na I do wait na beto me once still me na solution am go so am ebre nti ana me te wa na ye me ya pa me home friends no mo ko school na me hu obi mo de me na form no mo shase na me within 2 months we ya to me na ya me cry pa am na solution na ya me ya pa ubisa nya ko poor questions ubisa nya me questions say didn't be a dent na so man so we am I know and to me me no Akoma FM 87.9 Kumasi. Ade chon na ade sign sound na ohuna makwa nyina esisi ho so a na wade nyame ase sika enya ade nyina wo nkwa na wade onim de wo ye okay this our picture we time be na we try last year time be around Sama pop so ye sama ya e free program no so biem che say o number na de my ye free bia e say wrong line ye free bia e say wrong line o ye sama ya na eti sa wonya sama idea
Ye the production number na to dwa. Me nua ba na also free samampo mu no. 0530 507849 0530 507849. Me nua ba na free samampo mu na say emeje phone emeje brody gari free samampo mu no. Mr. Fresh ha number no. Now phone number now de my your friend say wrong line. Oh yes, I so I am frame show ni so fresh show ni so biom na. Ye ne so my phone ni tracker bia e wa ha. Enti lawyer mpacho ye de nkomo ni nyina e ba wie. Your final words e wo child support, child maintenance, any irresponsible parents. Yes. It takes a lot to be a parent, you know, and sometimes yes, you can inquire. Okay. The love and affection I was all the macrano. Say, woman, ye force wa session oba. So I don't know. Akrano, there will be who say at a certain point, you know, not when you shut down Jim class over him. See, if you're not only ready, say, Obe wa. Nyanto was here, but when you're so dear, bon humoding. Se woni papa na na se ma me ne kwa bibi na esinti na muntimi ntina se a akra ne de onye eboni bia mo an makofa na ba mo nyire mo ho na mo hwa akra no se ne wo se ese enyefe se oye se obi de wo court se wa nkasa wo ba a wo de na ba wi ase no bra na be hwe no ana ni nyina soso ye soso ye nye reasonable e ma ye ho okay arabo mo de ma ye nyina yen yiri su bebre se chinchina akra na wo se school we na o se okọ ana se ha na wo se oyesi ana se wo se oyesi se unya the understanding ni wo honum say I can take care of the child but e bi anka okọ school we a nka meet my more ana se yen thinking about all of those things na yen say bit ma kan bom ni ama apija akra no oye ma nyina okay oye ma ye nyina lawyer Kwame Ba na ye no edi enkomo efa child maintenance ebi muso kan child support ni nyina ye se wawo na either way oba na be ma no ntine ho hwa akra ne ye ne ye de wakona kota ma oda se busumi bia afi busumi nsia busumi miensa ye tweska to ho se fama whoever akra no wono ho no na onfa enhwe ne ma na ye njai enye hwe jai ma ne nka na wanhwe ne bakra wa betimi ye adwuma hwe wa de dabi esa na ema ne memene nyina ye fa ye ho di dodo wo de akra ne ba wiase dia ye wo sa wo hwe no kwan bia so eye legal means dia fa so ne hwe no enkobo kro no enfa me aname bua enkobo kro no fa ma me hwe no na me wo birthdays bi e wo ho na ansa na mekọ birthdays ne so ma nchia me maame bi mete ne nka cha papa me maame ma obo wo kentin krono ye hye dwumede ya se na otai frɛ ye pa ye kase ba ba hwehwɛ ye mehwehwɛ ho na nse ye nto nka wo show yi so me gidi se wo ho ye nti obi a wutie bia woni maame obo wo kentin krono no wo se ye ne ba Aunty Bea ene na bedwafo ni nyina ya to ne nkra se ye chia no na mrepem no ye beba be chia no me na bi nso o se Aunty Bea ye chia me kakra na ye hwe pa nana ya tiwa okwa sorry e was St Michael's Catholic Church e was chapatre nana ya tiwa mpache ndem bechiawo nti kwesi ada hom ya sorry a embo me wai e na ma sorry penny Mrs Doris Sefabuachi Penny Doris Sefabuachi nyame enhia pa se won so de bia whatnet na oba se Aunty Bea ya ye ni say Aunty Bea ya ko ni say nyame enhia ma Doris. And at the final greetings, they call the National President of Christian Mothers Association, Mrs. Hannah Esuman, Mother Hannah Esuman, and also Ma Hannah, or Penny Hannah, ye chiao pa, was saying Chebia, o boa, hone daddy, mo boa, mo akumamun sem, praising a chediano, mo by ye show, gangan show, or Penny Hannah show pension to the Ocas or banning a kesiemwa, meaning so ban a kesiemu pa, yet I was say. Na fei yanko happy birthday for no eho edolso so yebe koyanim de di kan ekọ ede ama Madam Matilda Peters wenya 50 years. She looks so beautiful for her age. Madam Matilda Peters wenya 50 years enne we efri wodofo unia ba obi bia Ruth Linda
oye mi ankasa so mi nuaba owo Department of Statistics and Actuarial Science ewo KNUST osi ye ma happy birthday nyame onsha na 50 years ni biom ensan be ka ho bi chese we ka se we nya 60 years kra ye begie di enti Madam Matilda Peters happy 50th birthday from Ruth Linda osi nyame ensha de tosu mienu call ama Annabelle Anabila uko school ewo Gap Hybrid Academy we efri umame dachi hima akosia kunedu oye marketing managers ewo Kings Radio Konongo oseme ma happy birthday enfamao enti Anabila Gap Hybrid Academy efri umame dachi hima akosia kunedu marketing managers ewo Kings Radio Konongo happy birthday baby girl nyami onshaw de toso call diama Mavis Eduafo uwo Koforidia District Assembly we every unia bema opoku justice osi yema happy birthday nyame enshaw Mavis Eduafo uwo Koforidia District Assembly na die twato call the ma efia osa uwo crow from afrancho eho ena wo we enso every opoku justice ho osi yema happy birthday nyame enshaw pa na yes sorry ye koswa kai mu yes 19 December and 24 December don't call me ye Kumasi Central Prisons and Menshia Prisons say ya Akoma chede ebi mo ko ekunafo ho ebi mo ko nyanka ho ebi mo ko nwisia ho da bi ye nyina ye ntimi nyama ekunafo ani nwisia ebi mo so ho kire mo pa a omoda enaduafie Bible aka o se odafie ase no ya mehwe no nyankopon enti yanko ye pese ye ma nyankopon no enti na yetu sa na mo enti yesre mo momboaye na yesu yentimi nkoye ye nuanom a omoda enaduafie no adoye sanitary part toilet rolls semina edi dware de edi siniama ebro gari beans bibia wo de bebre ti tomatoes ni nyina mo de breye na ye beji na ye de akọ wo pese oye odie no sika fam a 0530 507849 0530 507849 na yensaka ye de atoto niama ni bi na ye de akọ Kumasi Central Prisons and Menshia Prisons ni akoye omadoye Gladys Nete usika no yesi ye da nyame nshaw Fati Abbas nyame onshaw ohima bia odu de abre o de why specific o si Aunty Bea mu fanto sanitary parts enti ohima nyame nshaw se wonso wabedom ye na Abrantie Felix eje yebo a woso nyame nshaw wonso odu usika abre ye da mu nyina amase production team members asa na me sorry no yenko abontem ohine yire nana akosua eduaya power specialist herbal clinic penyi enne oye ye pint ne yina ya hyetuntum nti ewie ya ye twam nya baba bechia ohine yire oni wukunu na ade atomani no ye beboa mo na ade na eda mani no ya beyi edi amamo nyame encheche mo hwe ohine yire akosua eduaya woni ukunu nana abontem hene ene nda ye baba jamu nyina eyi production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sako de Peggy Era Belucci Rasta Amhofesto Pizza has not come. He keeps promising but failing. Na afei so Emmanuel Kwame Vadi or my king Kofana ne sane na ne number bi ni nyina ya no ka semi hu omo ka ho ne di program ni nyina ede bro me di ede Beatrice Yoga bro wetimi aframe me Aunty Bea and ede little le raha head of sports na kasa Richardo Pepe Charles ono ani raha ye the sports papa ye de bro enyi we fidie no emfi hanom